side. Baby, tell me what you want, girl, and I'll be there to provide. Rewind and dine, constantly want you to be mine. Go back up, everything will be just fine. I know I'm looking for love in all the right places. My lady, wanna oil. What's a sila ma oil ufa moe moe. I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Zili lava oi benino le vasa. Wala au mafuamatala. Ta uchino maya wana oa ulava. Ya so umole neo aga. Ma fofo was out to la sea. I'm a fofo ya olawani. Ne you ma si asi. Le so mali ole ne la longi. Ele ngalo ile nganga. Ya so mole ne olanga. My island lady, you're the one. The only one in my heart. My island lady, wanna oil. What's a silava oil ufa moe moe. I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Silly lover, oi penino le vasa. Wala au mafuamatala. Ta uchino maya wana oa lava. Ya so umole neo aga. Champion song. Talelo afuafua lau wa umatanga. O ole ale pungai ua e wha apea mai ai. O whea alofa a maoni o le alofa e tau i le oti. Ta alofa i lo manatu o le awa e tui alofa tu. Mana tua le amatanga Iau mauri loi mata. Na e whai mai e le ai se unga o la tamafutanga. Wa e ilo nei leo langa ma ua sui fo i o lo uanganga. O nei mau mea na o mana o iai. Wale lea uma i le ala. Ya pesela ya. Sila mai a ia i nei mea ua o whai. O lalo i fole tunga mau o te tau atu ua o fo i mai ai. Umatu o sio uola. Fasia ita i whaiti o ngā. Ai mo oe o te le i whaafiti. Sa o whai o mea sili sili.
Ia, talofa lava le pa ia maualuga o le whaafoga tāpua ia mai se fo i o le sila mai moa. Samoa lea tunu pele i le nei tae au fau o lea stonai. Whaafetai i lea tua. Ua tātou au lia mai le aso mua o le masina. Lona valu o le nei tausanga lua fe lua sifuma le ono. Aso mua o kuso le nei. Whaatalo whaatu ma le nganga whaaloalo. Mau whaolo whaatu fo i le pa ia maualunga o lea tunu. Boi sa manuia le nava yaso o le ua tawalunga atu ia le nganga ifo faiva i le nava yaso ia ua tatu le whiloa i na yaso e lua ua tuna iatu ia ona o tua no a foi le maalofia e ui o lea o le vi inga ia ma le whaaftai i le atu o mwhai o na teitei mai lo tau soifua ma se malosi fo i o le au na nei ia le ua tatu toe lau lua fesila whai ai i luma o le atua ma luma o le nuu, ai le o tua o le nuu e whale la wasi ma te tanu wai tangata, ma lango ma wai tangata. Sa au whala le lei le atua i lo alofa ma lo wanga le lei tau mulimuri pea i a Samoa. Samoa ma le mātou watunu pele i ona lau whanua ma ele. Ia mai se fo i Samoa i le lei atunu o New Zealand wa vea mo mātou a inga lona lua. A o Samoa fo i o lo taape a fatuati i tafa e fio le lalulangi. Whawhetai i lo wanga le lei. Po whea la le tafa. Ma lei tu langi o lo o e ma lei fua mai ai le nei tae au fau. Ma ala whai fo i whanunga le lei. Whatalo whatu le i atau o sa vea le ulua i ali i pesta. Tama le langi se Yuli Muritalo. Al Harrington tu maruvau la vea i ate oe. Ma lo le soi fu manuia. Ma lo fo i ia le langi matafi. Moe, ia, lo maruia le ala whai mai nei tae au fau, o malo longa mo le tōtele. Ia, o isi o la ai whaia, o la ai iria. Tā penanga fo i mo le sapati le aso tae au, ia, ta tala fo i ia whai tutoa ma pui o malu tāpua i o le atua. Ia e ulu whale le whanau o le atua, whatasi e fo i ma le whanau o le ti apolo. Wa fa ka ke ulu fale umba le falsa fo ga lo ko fo mo le ki apolo. Ma le tua fo mo no fa mtala ia te oi. Le usu atu o le pikopo ia mo le fai fe au i style la sa fo i mai sa tani men kwa fo nga kalali ia. Le fai ko o le falsa. Fa ku le fai fe au. O ia fe ke alu e fe mai au ka sa ka ke loko. Ko ki foi o mai la fanga yo e mo fanga o ki apolo lok fa kasi ai falsale kasi fa tu lo ba fa talo fa ile ta fa tolu le va no fo sa mo mo na va tangata pa io mo malu fa le malo pa io foi mo malu fa le tu no ya ai ma walunga se vi inga le tua e si ia na au na pa ia le fa ta fa to langa e fia ya au fa nga luenga tu tofia le tua le pai sino le tala le lei ma feo i o le langi, po fea le tafa, o lo whaafale le baluai ia, ma taa se ai ono o le ngaluenga ma le walauina, i le ngaluenga le atua. Whatalo whatu, mau folo whatu, i le pa ia mawalunga whaaftai, te talo whaaftai fo i whano no manu, a wase manuia o Samoa. Ai u kou fiu e ka kaloa vai mai le ia. Ai o lo o te le suinga mai la utilo o lo fa au pea o na manuia ma file mbu Samoa o la ye le au vivisi le o le tinga o la to loto ina o le to tu malo o le ma fai o to mai to pule ma fa so poloa le la to pule tutu ya Samoa lo la to vai tau le fa se fulu tau sanga wa tu na yatu au yo le a vetai le tua o lo to le tai ya ma lo fo lau fo i langi ma Samoa e ui i le fa longo ina pe o le leo i rama ona o le tele o le valau pa ia le tua i le nei vai tau ia ai o le finangalo faito tasi le na ma o faiva pa ia na o le tua na te faia o ia na te au mai o ia fo i na te toe fa fo ia tu le tangata ia ai o le anga le o le tua nisi o lo malanga mai masia tātou i le nei mai teibi o le tausanga whaatalo whatu le a tau sa vea i a te tau a lolo malanga lo tau la tau i le taiba le la tau i le ala le la tau fo i le ea
Ia malo malanga, wha mui moe. Ia, o tau nuk mai maduia, ta au i le leile tino e whai a si malulu le teimi o autou wa ambai ei matau nuk mai i lau whanua me ele o Aotearoa nei. Ia, pulu wha lei, le i afu ma whai wha lei ofu ma whanawhana. Ona, e sau fo i lava i le tau malulu ia, ma mai fo i ona ngase maona whaingata. Ia mapo ia ngofia i lava ia tino tangata matua. Ia me se fo i le whanau la haiti. O tau la ia ngafa ma tiute ia whaaloto I whale. Domestic duties at home, please make sure take care of the warm clothes for the elderly and also the young ones. Ina ia pui ai foi mo lo saunga le mo. Nisi foi o lo malanga mai le nei vai tau. O no le fia mafuta mai pe au wha ma vai manisi sa pele I mafutanga. Tono a inga. Nu ume kalesio ngā ruenga ma whalapu pitonga. O le usui o le foto ma le tuu o le malo. Ia. Asua tu foi vai malu I puenga. Mori atu wha mai senga ma wha ma whananga. Ma ia te au nei ma le au whai ngā ruenga. Ia, ele o so tātou loto. O le fina ngalo whai tō tasi, o le tua o le bua e le fuatia. O le tau e velo I le maninoa. Ia, o le maa fo I tongi wha tō tō I le moana. O le tā e le apoia. E le ai seisi e tū matitee I le fina ngalo le tua. Ia, maali li I la ia. Ele o se whaiva le nā o le tangata. O le whaiva whai tō tasi, o le tātou tapa au siri I le langi. Ai le nei tai au, ia, le fo I wasua le tātou lau. Ia, mamori ipu o le tai au o le ua mai o na avamua le tua I le tātou TANOA AVA le nei tai au ma le I atau o savea e te maua I le sao. E le ia ma se mea pi o I. A tu o I fo I malo fe malo whaali. Ia, ona ua paula wa mata upu e hanga I ai le whasoa. Ia tonu e a fo lanti ngaro loto no le mea lai tu ai lo fatu. O le ano fale le o le mata upu le tal no to le ki ngā ilo mafau. Yep, a o le mea ta ua. O mo atu ai se fa ma avenga ma fa manino ma fa malama. Malama le lei ia te oe. Awa, e malama lo le atu nu nei. Ona whaia lola ia le o whai unga le lei. Awhi atu I mauta malawa, whatalo whai te mamtina matua. Tu asina o le atu no. Whaftai fo I te talo, whaftai lau tau tāpua inga. Lo manui ai whaiva o alu matama whanau a Samoa. I tawhai fio le lalorangi ai me se lawa I tonu o lo a inga. Po e nofo I Samoa, po tuila mamanua, le atu Pasifika. New Zealand ma Australia, Hawaii, Amerika ma le malo tele. Le atu Asia le nale ma le atu Europa, po o fea o le lalurangi. O lo o ngā lulu e ai tama whanau a Samoa. Ia, ma whaatino ai le la tūtua, o le a, ai tau malele. Ai le o le a, me wale wa ngā susu e a le, o le whaamarama kilo, ai le se me whaia. Me o le pei o le isala elu mongi su e le whaamarama. Ma whai le tahanga, ma whai le ngā ioinga. Ai le ngā susu e le whaamarama kilo kua le whaamarama le whai mai, koe kapungi la lo le whaamarama. Fiu e viri ke le fongi a re ka kangi a ki kilo koe luma. O lo uso le viri mai pol ko inga lo mkua le viri mai a o so le sa usa o ngore me le whai. Ma kua le ka lia mbar ke le fongi. Bela na e le isala e rufole tala le whaamarama tuti loa tu le bela e tupu whai le ngā ioinga. A le si sara e runga sua kwa runga whablanga kunga a so le kumu me le kupu ko kapungi mai lalo mal famala le Pacific Easy le a Western Union le Samoa Money Transfer am kwa le ai ya la e me la fa ya ku e pa fa ke le fa nga luenga ba ele ala usul kai a malota mam tina mantua fa fetai fo I lau tau talu sanga molia mo I matou le whanau tamba whanau lo tau lava fo I ainga ya malo fo I te talo a wai whai lau talo mali le te lo istemi
A tolu e alu fo te talo le fai fe au ia le lavaka kalo malolo. A o ta mam tina matutua sole. Ele mapu. A umanga kakalo ia le koinga. Pese lo makua, kakalo lo makua. Ia e fea ua i vole le fa pena. Ia na alu lola ia pe pese a kia au fe mele. Kia ua misa. E mele kala lo makua se mkua pa ulua ke leo leo ka ngofo mea o ka kalavou pa ulua lo leo a leo. E fe mele kala koinga. Asi fai fo ilo leo. Ka ngofo mea o ka umanga ia mai lau I a leo ka o mai iu o loko mea leo o ilo leo. Wai le koe maua ia ngoka maululunga fo e sa masanginga I e lo leo. Ia na fa pena I lava leo. Tato masani I winga nai o tatou tamam tina matua ma le latou tapua inga. So se bauta ma se lau o lo tausi ai se tamama se tina matua o tua asina sina o le vaipuna ma le sili anga le nama o se whaamnianga ta ua le na so se ainga. Mea nea leo no whai atuanga I ai. Whaatala noa le tamama le tina mantua I nei tausanga. O lele ua matua mu sai faafi ia le ngase o le mafofau, dementia, Parkinson diseases. O le tulanga o le ngalo mata upu inai o tātou tamam tina matua aisia. O tātou le masani e train le mafofau, whaatala noa ina ia manatua pēa, ma malamalama nai o tātou tamam tina matua. I mea ia tau te fesili ia tuai. Ia, mawhapena ona tau mawhaiai le mafaufau. O mana tua o le mafaufau. Po o le whai ai, tulou lawa. O le maso. Pea se anu ngase fo lele ma se vaenga le tino. A le wha mino ia. Wale ngā ioi. E te tau lava la o na whai iai se exercise po se wha malo stino o le maso le nā. Aso te miuma, le te whatu soa. Tango e selu le lau au lo matua, me vesili lo matua. O ani ana mea na whai au a veo ma ta mai tai tala vou. I te tonu o le au waluma o tina ma ta mai tai. Ai fia fo i ana boyfriend na whai le nā mai taimi. Yo vako eve me roma kala lo maku. Ke kokola kiki. Ala e fesiri kwali yo fa mai lo maltala lo matua. Ele kile ya wo kama manga ya boyfriend nga fa na voi tak. Ya vako yo sang granddaughter. Ya ta mai pia. Fa mai ya ele to tilia na le tali ya al fai au. Ya male taita ya umanga. Ya walua. Ya fa pena fo ya le tali yo sao. Le ua kolu. Ia mare kape kengi o kako aula kapi, mare aula kapi a koa. Tala mali e fo yo le tai au tātou te talie basua ai. A le ua bae o na momoli ia ava maipo le tai au. Wa ava mua ai le atua. Baua ia le malolonga le lei. Sa ili matangi, sa ili malosi. I le whai unga nei vai aso e toi ki maka koi le upenga ma le malusi anga. Ia wafo I ngā ruenga o le vai aso. Fau, ia ai o isi tangata e o mai lava I whai unga o vai aso. O lo o ngā lulu e pēr. Ia o nisi fo ia malolo le vai aso atoa. Ai whato a ngā lulu e ai aso e tolu o le whai unga o le vai aso. Ia malolo ngā lulu e maise lava fo inai au ave ta vale. Au ave upa, au ave kuria, o taxi, o pasi, o loli, la o loa. Ia whapena fo I le whamara ngai. Ia le public transport I lunga o no whaafi, train. Au tōsi sila iai. Tō titi a le se ngā ruenga. E o fo I ave no whaafi. Train operators. E iai fo I Samoa no ngā luei. A o whapadui atu le au ave pasi mo le au ave taxi. Ama tau whetau I maisi uso. Whe mai, e atau a sa vea se whamole moli. Te lo mātou nei. Tō wha ia le au ave train le nei au kilandi. O Samoa o lewa na ngā lua tai lua sifuru tau sanga whak. Oi so le tālo whain. Ia, whamuli atu le au tau ngā luenga. Wa o tau a au.
o lo i ai le saunga le mbu o le tō tele o tangata whemalanga ai, ia ma wheta lolo ai lunga o whemalanga inga whalawe tele, ia po whela ua inga whalawe tele, public transport. O whaiva lau Samoa le ngati whale, o whaiva o le vate tea, ia whapea fo i whaiva o le tua sivi ma le tua vau, i le tala loa e masari ai o nā la usu iai le atunu i Samoa. Ia, whamaloa atu i o tau whaiva. Alo ngā lui o whaiva i o le vate tea, le whaafongfonga maina i o uso pailate i e. Whalewe lave, puni malole soifo maduia ma le tō telo i la tō o le au ava lele. O lea fo i to mai ma lea fo i anga vaa whaapitoa. Here today, gone tomorrow, and you're safely. You arrive safely at the Samoa International Faleolo Airport, and even here in Auckland, po Australia, po Fair Level Atunu. O lo a ngā i ai le whainga malanga. Malo, i le nā fo i ngā ruenga, ma le nā tautua le leia pailate, la tau te whaafoina ia valele le atunu. Ama tātou sa tala mali e le pō na pō i le wāwai atu le tumu o le atu nuu mai la tau te lango ina. Ia le tūlanga o le whaawai ina leo se lakapi fau malanda uni fau ese mai lakapi Samoa. Oka o kai le matau tia. O le wāwai atu ma le moli mawatu i le lolofi mai o le tele o uni. Ale atu tu ato se vana ngā ia la uni le i la wari i ei tonu lakapi Samoa tuai. Wa fiu e whai atu so ia sole o ia malolo. Mau ese mai lakapi. Mea leo te whai atu. Whaalongo i le malo. Wa uba foi tau sanga sa whaalongo i atu le epa la tau ia. Au le taimi le nei. Whaalongo i le malo. Usitai le malo. Se i uma foi ia whaiva o le malo la tau ia ma o sesi vai taimi o le o sui le whainga malo. Tātou tilo le pangatia na iai le tātou au lakapi ma le lakapi a Samoa ma le manu Samoa au a teine au a tamaitai au ali isfurulima sa yo o le fitu Development Squad wa matua pangatia ma maua lo le tūlanga matanga ma le masi asi wo o iai. Wo tau se sila iai. O le alava e whai mai. E le whapea o le whaia ina o tama i teimi uma. E le o ta a alo le pūlenga. Ma le komiti whafoi, a e tu ua i atu ia i la tau le whai ina o tama ia i. A le tala le tusi. E a fua bai maunga, le manuia o senu. O le a tu whatiu tala loa i lava la whapea. A whapea o se independent entity, ale malo, po o le atunu. Ai o tau mawhai, le malo e whesoso ni atu matu watulo na tau au afo ina o i la tau leo le i tu tino e tu ina atu le tele o tupe, e wha ngā yo i la kapi. A whai o la o le wha vai, e le mawhai o na apa atu e le malo, o le a la le mea o le a sana umi ai le teu le wha vai, wha uru fale mata upu, e te tau o na ngā lulu e wha atasi ai, male malo. E le mawhai o na utou leo whai tutoa. You can't be gatekeepers of this organization. And who's the funding body? Mainly, it is the government of Samoa and the government of the day. Alale me ole sui ai. Mawhaini te unga i le whawai. Why haven't you re-amended some provisions of that constitution? Au tau sila fo iai tasi lea mata upu e mafua i le vevesi ma le pisa.
Wa tō mai le whaavai, o le HRPP o le vaenga whaau whai. Whai ai le whaavai lea, o le lakapi Samoa. Le ala whai le nai le ma whai ai, o na whina watu e sui teitai o le HRPP, le ngai tutusa le le whaavai le o male mea lea, walote ai le whaavai. And they have politicized lakapi Samoa for so long. Listen carefully. A whanga le iai. A whaila ua manatu e fia ngā lulue whaatasi male malo. Why not re-amend or amend some of the provisions in this constitution? Why not? Because you don't want to. Simple as that. Tau te le mana na o ai. Tau te mana na o i whai pēr, lewa pēr na o outok. Langa leo ua vili mai ia le tātou malo whaalolungi, la tātou ua e tā le pese. Ea, fo i mai, au tātou tā lia, le fionga i le teitei whono, o le fionga i a whulea i semi whulea i, honourable whulea i semi whulea i. Lea, o lea ualu e whaulu whane mai. Several confederations rejected the idea. New Zealand Football registered their disagreement with the proposal around 20 minutes before FIFA confirmed it had been dropped. And a triple header of MPC action to light up the opening week this afternoon. Counties Manukau welcome Taranaki Te Pukekohe from 2:05. Southland Stag Day rivalry match against Otago takes over Invercargill's Rugby Park from 5 p.m. before a classic MPC rivalry matchup sees Canterbury host Auckland from 7:10. That's sport. I'm Sandy Hodge. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai bea i le Radio Samoa. Yeehaw! This Singer Records, Shorty Gap, featuring Lina the Nurse. Yo! Soon I girl, say oh I might away. Ilene take me only born, I ua in my lolo. I olene, otiala la pelava, ma umata mata, iota uata. Soon a girl, ote alofa ya te oe. Inai au talamalie, sunga etele fai ngofie. O au upu, evalea fo imale yolo. La o girl la valea, otele toe fa ama amulu. Tiny uma ete really maya, ma etala no mai. But see you live by that you lo fai ai. Ete fao uma tala no ana, beina o lava, o te ata aua, e fa atele ita usuana. Na 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 na. Le lupel toma sanga la le ese maile se unga tu ile lima tu ile tula mala tulasio mafo fonga wa ule tama maya tua o tele mana o so tu mua pa wa le so fo tua sa wia o ta va se lua so ole ngafa maya na mua o le mali to mle tu ya tua fita wile fola o ta va o tele si se matala langa ine ise ngie o ise afiafi a o no fu ma fatali tali fatali ton o le matamatangi maya tu mangwa ta ile sami yo. Tiny uma ete really maya, ma etala no mai. But see you live by that you lo fai ai. Ete fao uma tala no ana, beina
Lali oyo sanganga leo songa olisi ya utotonga le maso ama le maamora e popula I mafofonga e fava vaulo walofa le pese le neimo o la upele te tausi mafa pele pele yo sunga girl o te alofa ya te oe inai au talamalie sunga etele faingo fie o au upu evalea fo imale yolo la o girl la valea o tile to e fa ama amulu tiny uma eti vili maya maetala no mai masio leo vai vai e yulu ilo ufai ai eti fao umatala no ala beina o lava o te ata aua e fa
E ole na, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le astronai I le tanoa ava. Ma le atou sa vea e te baua ai le sao, le au whaipese mai le one. Ia, whamui moe, o lo manuia fwoi I le tāpua inga o tātou uso I tuila mamanua. Ai mai se I lātou I whiti uta ma whiti tai. O lo senga ma ta u o lo o iai I a lo u ahinga. Tanga lo matua ma pupoli tau ili ili mangale ai. Whatalo whatu le I atou le atu o lo manu I a te oe. Ma le tātou ainga I le nei fo I vahenga o le asto. Na in ma le whamui moe. Lo manuia atoa lo tātou ainga mga aduenga fo I matiute. Ua whenga iai e ui na utou motu e se atu I le vasa. Ia alo whaia lava le atua a wala tātou te wheloa I lea taimi ma lea taimi. E whalave lave ma mea whaia lo tātou ainga whaftai whai ainga le lei. Toi whatalofa I lunga o le api o whaulinga. Le tātou Facebook page. Ia whapea fo I le tātou YouTube channel. Ia mai lato umalo whafonga mai Samoa. I lunga o le ala leo. O le FM 106.1. Ile na o so o atoa ai I le atunu o atoa. Samoa atoa. So o le teimi mua lava. O le teimi lava la te whanongolongo mai ai I ate au. Lai whafonga uma mai apu le ono I sala whaimatumbua I lunga o le ala leo le na. O le whamo tasi o ono tesi ma le tasi. Sa ufa ilo le fonga vrao I le fonga tia fo I le vai aso na sa ima vai atu nei eila o malo le astona I neila. Ona ua tātou le whailoa I ana fia le ala utaunu maila o malo. O le fionga I honorable le pulea I semi pulea. E le to tau wha ilo fo I le nei tamali I lana fo I sa ilinga malo. Ioe. Mai o le koti sili lea. Ona umi ona iai le mauta fona ma le pale mene I tia whau. O se tangata tala vau tele na ulufale I tonu o le pale mene. Ia mo le tofi o lona I tu malo sa le ngā. I le tele o tausanga ua tuanai. Le lava ua nga I mai lana sa ili ngā malo I au kilani New Zealand ei. Ma whape nai lava. Ona wha au lea tautua I le atunu o le ngata I le tele o tausanga sa iai tonu o le fono. O le fono fawfautua ma le vaitele leo Samoa. Sa tua mai iai ia le tele o whainga malo I tausanga ua tuana I atu. Ai o le wha malu fo I lea. O lo o suru whai mai iai ia le tele o le atunu. I mata upu e whenga iai Samoa ma le malo New Zealand. Ia e maise o tula fono o le vānu no fuai o tangata lau tele. Ma le Pasifika ma New Zealand I le nei atunu. Ai mai se le ai tele I au kilani. Patalo fai ma le nganga whaaloalo. I lau fionga le aloli I whaaftai I le tali wāla au. Ia, o le ua e fio mai. Ia, a fio mai I le tanoa ava. Tau te seipu, o le ua ava mua le tua. Ia, I le tanoa ava, I le nei tae au. Ma lole, soifua manuia I lau fionga I le aloli. Whamalo whawhakai I lau fionga li a kaua. Pea ngō whai aku le a kaua o skasi o kupu o whare mangongo. O mangongo ma ainga kai o ainga kai o le maria koa. E le lai kiki foi la lo kulanga le a taua vaianga isi o sua whaifia. Ke le kaua o meua wa e whai e alaku le kangoa ava. Kangoa ava le whape mawai le sao. Ali ila. Ia a whai o keringi me sao mawaku le kangoa ava. Ora me pikasi lega whiwhia le kungu e whanongorongo iai. O le whanongorongo mai me sao e mawaku le kangoa ava. Maro le soi fo maua ma le langi mama. La wa fionga ma pa I horingi ala leo. E whawhakai. Alo whaftai sa noa whaaloalo fo I ma whaatulima fo I le whaafonga tāpua I mai a le atunu I lau fionga I le aloli. O le ua tau amba lava upa ia ma malu I sa ma whainga. Wa e fio mai leanga e te whao popo fo I mea sa sao e paru I le tanoa ava lea ai maise. O lo o iai matu fo I le ala ono o le tātou whaabui moe. Au te whaabui moe o lo maua lo malosi ma le soifua lao le lei. O ha mai leanga le lei o le tua ai maise fo I le tausia li I le vaai o lo soifua malolo ida ma le tūlanga tā ua le na. Sa ngua le ataua le ise meo whare kongu. Tai.
ke le lo fo le kua manunganga le nei. O lo munguia pea mai le asu, i le kai au. Ia le ngaka fo le o le kausinga le fionga le kausiri, ia kwa ke le lava ia le kau o le mafukanga e ala i whenganga le inga ma kulanga wha inga le mafukanga anga i luma. E o le malosia, o le kwa malosia le ataua. Malo, tai mo le whaafonga mai le atunu. O le fionga i le aloli i a Fupuleai, honorable Fupuleai, semi Fupuleai, o ia leo le whaatama o le tātou fono fau mamalu a Samoa i au kila nei. O le fono matua lea, o le ua 5 ma le lua tausanga le matua talu o na whaavai na mai. Ia sa loto iai i le fionga e Fupuleai, i le pulenga, ia ma le komiti whaafoe le nawa i tau leo o se mai fo i lon tulanga whaatama. Fau-fautua o le fono fau-fautua. Ai le ngata fo i le oia o le te fono o tae au whaiva. O le tu Samoa lea o lo o vaia i a tai o le Pasifika po le Pacific Leadership Forum. O le tā ua le nā o nei mafutanga o lo o ngā lulu e whaatasi ai. Ia, ina ia mawhai. O na mautu se mata upu e o Samoa ma le Pasifika e momoli. E a le molia i le pulenga whai tu malo local councils. Ai whapena foi o na momoli i le central government po o le malo au tu. Po ai lava le malo e tu mai i lea taimi ma lea taimi i whainga malo a New Zealand. Ma le nei atunu. I le tae au neila. Ia, o lo iai le whaambumoe, ua mai o na whaalawi loa i le fionga. Ia wawasa maneia Honourable Winston Peters, o le te tai fo i le nā, o le vaenga whaawhai o le New Zealand First, ma o ia fo i o le Minister o mata upu vai whafo le ua mai o na se mai le tofinga, o le sui pane mia. Ua saudi Samoa si i le whalatui, ia ma si i ngā tai, le safolau o le fionga, ia tofilau, te vanga Esther tofilau. Ia, ma o le ala fo le nā, o lo o apa mai ai le fionga le te fono, le fionga e Fupuleai, semi Fupuleai. Ina ia, ma whai o na tātou, malama le lei i le sailinga malo lea Samoa, ai maise, o le whinaunga lea, a lea fo i alo, ma le tama whanau, le tamaitai, ia tofilau, Esther tofilau. Lau fionga lea loli o whea ua ngā i ai tātou tāpenanga le temi nei, ia maisi mea ia ua umana tutupu, a o le isi fo i whaabui moe mo le aso a tae au ma le aso ngā fua lea, a le pito ua manu rewa. Sa ngola o fionga le ataua, o le me piksiring ka ua le whaafungfonga mai le tunu, se i so o le whau. A lila. Se i pōpō le whala, si kako wawai aku le mea ua umanga whaka oko i eire ko wha. Se o kako whikiwhikia kai ulu o ia whamoemoenga ki kele. Ai maise le kasi o le tunu, le whionga le koko le i a tofilau esta. E por ko wha le kapa au whanua i a ke wanga. O le anganga a koa, le ua kasi mafusi le whau o malo le tunu. O umonga wha kakia le whingangalo pa ia o le kungu. Le ua ieira la ko wha moe i a vea i a tofilau i a po ke wangafoi. E whai masui o le kako kungu i upu whai o malo. E ala i le paki lea ko inga makua o wawasa manaia. E maore kiuke la le wa ngai mai le atua langa le ko koru masinga i lumanai. Alilo. E le ko whakamala. O le ka ko oi upu foi e masangene nga kai fale wo le wo papai ba papale de fua. Aisha o ka ko va vai aku o singa ngalu. O whakaumuava foi sa. Wo i ke mai fangua lalo. Mo koia seanga. Kau lau o le wha moe moe. O mea whala lea Samoa, si o aku pele, si o ke wha aolo ma au aku i le nganga maulalo. Iela. A kusa mono o tō whingalo, kasi le kako loko pe o le meua, kasi ere ko wha. Ia, a mai lau wha moe moe ma lo wha kuakuanga.
kako whai se me, kako kasi whakasi ai, ma kako au ku iai, inga malu, ma ka ua me wa iai, whina ngalo kako kungu. O mea ka ua la lia taua ia wa ai ngai iai kai miningai. O mea kau le sikala. O mea io le, e pe fwele e whakaalonga i vai. Ai, o i le ma kua lape ra pe hai kako. E o mai fua karango i paloka, ai ko whango fwara ka ngaka le sikala. A whai fwoi ro le sikala oe, le sikala koe malau whangau, ala koe misesi kupuranga, ke le nga whare kongu. O le karasanga la ar kako po kalamba man me wala ionga ao ngarangi fwoi kai au fou, te ia lo wha. O le sikala me piku siri un ka uar kai mingi. O nal mea renga kako kau whai le sikala ma, ke le mea kako ke mui ai. Kako ke poronga ai fwoi whakinga loko mai na malo ia kako i le mea, ma le mea, e anang kako mui. O kako le ma whaia se mea. Ai whawewhean kako whaia se mea. Pe a kasi le kako wha moi. A kasi le kako wha moi, ma ko whakasi o ko roko mo mako mawhau. O ingae ma whaiunga fua mai se mea le leo le kau ke manga oi. I o le nganga a koa ngā le ataua. Alo, whaftai sau doa whaalalo fo i ma manino le lei. Lau whionga le alori, o leo malamba i ulungalu i a le whanonga. E le aise au ngā tātou te tobumu o tua i tua, ma pisa o. Ai tātou te leo e whaile le stala, ina ia e anga waa e te pālota. O oe fo i le nā ua whailo sao, i le fili ina, o le sui o lo i tū malo, e alu e momoli le tofa, ma le whanonga o le i tū malo. O le talasa o lava le nā wa, le mea fo i le nā o lea leo na pisa o Samoa. E tele ina pisa, ai leo e whaile lātou, I Samoa lava fo ia pe o se whatita inga tā ua tele le nā lau whionga pulai. Le nā o mai nei le vai aso na se I mawai atu. O no awhi fitu se lau tangata, na le stala ai leo e whaile pālota. I Samoa. O lono winga, e tai whape nā foi, se I sao noa I le tumalo lea o lo tamo e atua ima tau vāma iai le whionga le tōtori. Le a kaua le e anga I kongu le sui anga I manua. Ma o le fua kasi ai le paki a kola. O le ai ama sesi e koe whaamalawe o le paki a kola wa. Ma liela. Wa ku kasi whaiva o pili pe o le upu. O le wakasi umai a to filau le la ko paki. Pau fworo ka kon Pasifika e kamo I manua. O longo winga o ai umai o ieingi o la ko ainga I manua pe ke sa whai mai ngofo I manua. O lai a fwoi ai lo ainga I manua e ke leo I kongo manua. E ho I le marosi o lau kaumwhai. E ma maua se meo e ngofo mai po feo le kungu, mo feo le ngala rolangi, a leiso a inga foi manua. O mea ngā re mo mia. Ia mkua maua uma paloka manua, I ko kongu lava ka kou li o man ka kou tunu. Ai le ngakalai ngā o e umolo o whai aku I whafoku. E kaunga I ele la ko karikongunga ngā I sui kau wā, leo e ele ka kou sui kau wā. Ma e mo mia, le malosi whaakua. Kako ke whaia, kako me umam, kako whaakua I le kua. I nei se mea kako ke me whaia e o ngō maleri. A maru mai a ao le angara lei o le kua, maru mai le whaamoi moi o Samoa. O le me piku ka ua lea. Le ataua koe whia paikasi a ngai le upu lea wa kasi Samoa. Ia. Wa umanga whongo ia le komiki a ao ma le whongo tu whakasi a whaife au. Whawhenga inga umala vai au ke langi. Le mafuanga o le whongo, sa longo iai, ma ave iai le wha moe o tofilau. Au mai le ko wha, wakasi moe ar ko wha. A mai mo le wha muianga whaife au uma, inga ia manguia le tofi. Wa umanga whongo le komiki a koa, ma le whongo whaufokua Samoa. Ne foi rawa umanga whaira la ko karangoanga mana la ko commitment, po la ko karikongonga ma kaukingonga, la ko ke mkua lango inga ka ko kofi. Marilo. Wa mai au whainga whongo o tai au whaiva. Le ko pasa moa le o le pila wha po le Pacific Leadership Forum o le Pasifika a koa, a le ko pasa moa la wala ko le ka o tai au whaiva. Wa uma whainga whongo. Au mai whaira ko wha
kasi ar ko fa o mele ana inga fa Samoa wa kasi moe ko fa wa fusi le fa o malo wa kasi fo de ka u le wa mawar ka ko sui o le karo sanga la Samoa au mai lo finangalo fia ka ko fai me fia Malila. e le ma se me fa go ngoi se si o paroka paule mea ia ka ko mawar fia e ngā rue fa kasi ia ku le sui wa le nganga le ka fai ko komiki e le ngaka ia to filau a o isi fo sui o la ka mo fai mai isi pa ki i isi vai i ku o le tunu o sila ia lava o ka ko kama fa ngau me ka o Samoa e uru fale ko kongo le pa mele o sila ia kalanga le tau Na lo whaftai o leo o toi whaabana tu mai lo ma whau. Wa uma ia whailo inga. Wa uma fo i o nā whio mai ia le whionga. Ia wawasa mana ia Sir Winston Peters. Matalo Samoa lea na poto ai mori futiafu atasi le mauto Samoa. I le masina na sei mawai atu nei na matau tia fo i le nāwa inga. Ina ua whio mai Samoa ma whaafonga fo i. A o malele le fionga ia vavasa maneia. Ta se i le palota, e lua palota. Palota mo le sui, ma le palota i le pati, e te lango ina o se vaenga whai. Sau doa e wha manindo ngā tini le mata upulea i lau fionga le alole. o le paloka nusila ke paloka o e lau paloka le mea lake fio ai ma le kumalo lake iai. Maria. A whape ke paloka i le sui o lake mga oai. E paloka i ngā. A o le paloka la le ka o le party vote. O le menga le siringa wha me meo i ai le kako pakiringa i New Zealand First. Where me ke paloka mai ai. Au mai lau paloka nga. A vea lau paloka le suiran ke mga oai. A o le paloka le ka o le paloka le party vote. Au mai lau paloka nga ma New Zealand First. Inga ia lava ma bafa kokonga le ka penganga. Inga i loa e keringi sui. Ma kere pa senge maua New Zealand First pe o me whaia ia fuafuanga al paki musila na koma ma upu whai o le malo musila e whaalango lango e lungu mela e ma le me whailanga ne karangoa koe ka ua kere le paloka le rua o paloka inga ia ave lau paloka i le mea nake fia iai ma le sui ngake mangaku iai a o i lai manua e lei lai o le karasanga inga manua la kou o le ki ngofo manua aua le avesea lau paloka mai a esta tofilau te vanga. Ave iei lau paloka nga. Koe ku iei ma lau paloka longa rua. O le party vote. Koe paloka le paloka New Zealand First. Longa winga. A whai ke gofo i manua. O oi sikisengi manua le vange Samoa ma le whahongfo. Lua au paloka le nei la vai ave le kako sui. E le ngaka i le paloka i le sui. A e paloka le paki i le sui. Longa winga la. O manu le ua umalawa, se o ko o siampingi. E lea se manu le ua a uma e malora kako sui, kako ki oi, fungare malo i parmengi o Momoli tātou teit. Ave ma momoli le kako sui. Inga ia mwhai o ngai loa, le fia whakasi o le kako kongu. E le mwhai kako i rogi mea e fia ai, i kako ngofo i le whaaria. A ko mangu, au maile lofo le kua, o mea ngai kaung whai, whafkai lea taua. Alo whaftai. Sa o wawa i atu i le mata ko fio le saudoanga fo i mal whatalinoanga. E le fionga i a pesta Alex Fido o le whaururunga leo le siufonga o Samoa so ta i le loi kala estete i le tolu vai aso ua tuana i atu. Mai o se tulanga tā ua tele ma le mata ko fio le nā saudoanga awa atatu wolo le party vote. O le vote le nā po lau filifilinga po lau e kisi le nā e tuu i le pāti whaufai. So se mea lava la o New Zealand. E te nofo ai, a e la lango lava e ave lau pāti po lau palota le nā i le pāti o lo e lango ina. O le foi o lo so tai mai ia le tō whai a lau wano ati i lawa ia ma le uso fo i ia tufu e fiso mai le lo le siu fofonga o le laumua le Capital Radio ia atonu o le vai so fau o le fai o le mawai ia se avanoa ta ua le na mole fionga ile tapa au fadua le mari toa ia po le fionga fo ia te vanga po le fionga fo le toto li i tofilau Esther tofilau
ina ia maua iso na avanoa ia la leo e whaafonga iai ia le mamalu o Samoa i le laumua i Wellington. E ia i le whaamoe tā ua lava o manu rewa i le aso ataiao o le lato waso ngafua lea masani i vai aso mua o masina lava lau fionga le alori e mwhai ona e wha pupula le mata upu lea ma le whailua inga le aso ataiao. Ua masani ia manu lewa i lako aso fongo lea na wao whaisi lewa. Lila. A lea lava e wha wau lava ma le fuera wo mai kaimi o sua ngā maro o sui kaua. Ia e kāua ke la sung fua lea la saungi. La poko ma koe a whai e iso whai kai a ki oionga e le skala. Pe ke leiro foi whai ngā meo le skala vaiangi le tunu. Sau manu lewa. Sau manu lewa e whaasi ngoku le wala e whai ai mea uma ma waku se si kala re nei, ma waila ui kala inga re nei anga i au whangau mangisiu. Awa rea nganga leinga anga i aku manua. Inga ia whakingoi malau le si kala inga. Inga ia maua ro manga siri. Awangi i ka o le mawhau. Ai le whakingoa. Kaulanga maua o le wawangoa ke sau wai o le e whongo i le aso ngafua. Ka o le spulu, wai wamaka. Le iei le whare nei kongo le paka le Mountford, kasi a le whare whare luara iai, i le mwhainga misi. Ea o le mea pigo kaua ngā le a kaua. Malo, whaatai tele lava. O le si sa wali ta ua tele mo le whaafonga mai le atunu. E whaana a ngā i tangata i e maan malama mai loa whao ngā ia upenga ta whailangi le Electoral Commission. E mwhaiona uta uo i e lunga le website na ma le stala online ai a whai e le ai ia o lono winga e te tau ona e avane sau peni ma se pepa ia o le numeral na le Electoral Commission o valu se lau tolu ono, fitu ono, lima ono pe a whai e le tau nuu sau pepa palota wala au iai ina i avatu sau pepa palota po se pepa le stala Electoral Commission o valu se lau o tolu ono, fitu ono, lima ono. Ia, ma le nofuanga e whaatino ai le whaamboe leo le aso ngafua ma sadi a manurewa. Ia, ma so sa Samoa lava. Po whea lava i te iai ai te fia ngā i e lango le sui leo Samoa mo manurewa i le aso a taiao. O le tuatusi se lau valu se fulu Great South Road i manurewa. O le nofuanga wata ua le Manurewa Sports Center. 180 Great South Road i Manurewa, tali tu la esfuru, vave atu neia, vave fo i matele le teimi tātu tala noa mwhaasoa ai. Ia mawa, i fo i le lofa, manisi e te le i vaai i whapea i o lewa na tongi, e se fuala au i lunga le. O le fata ma ua whai i langi le fo la ngā lela e koe vava ai i kai au li atu. Ia, lau fionga i le alole i pe a whai o iai se isi vaenga ne i pa u ia te au. Ai le yo o iai le tā whaasoa i le so. O le nganga kōlawa le a taua ia maru auru kao pa i o le tunu. Ia iso la ko fia i se mea e whai. Inga ia auangi kewalo la ko wha pe kewa fo i le whingalo. Pe i hui sisi e lango mia le whala. Ia pe e mo foi le laulangi pe whao e kāra ko wha. O le nganga mongi lava, ia kā ko maua fianga ku whakasi i se maka upu ka ua. A wā kā ko warualo i whapea a maka ku ngei mka upu. Te kasi o kā ko kungu. O se a kungu siri leo ngara rei kongong lusila. E makua maua le whaalofangi, maua kā ko ku whakasi ala i me whai. I le ko i se koe maua songa whangongoa, ka ko ke ngā rurua i kau whai maua fia o kanka uma. Ai maisi ka ko ku whakasi i se mea kasi. O le nganga ko whai se veo Samoa le songa whaia. Kala kau konga ai kausi mā vaenga Samoa. E le rawa sesi e songa mari pe songa whaasapilima. E nei se songa ka ele pisi pe koringiu fiki. E nei foi se huku vai kofo le pa i o Samoa, nako Samoa le au e mamala. Iela. E nei se singa ke wha maka e moinga.
Po nā fo le kero rungala lo Samoa e leo se pā o solo. O le porkiki leo kako iai. E leo ki muri vai ngā whika iai. O le porkiki leo kako iai Samoa mākau mai. E ringi kama ngā whasi kai. Po se whaururu ngā whangua. Le ai. O leo kako i lunga o porkiki. Au mai i eire ko wha. Au mai i eire moe mareuka. Si o kako kaunga whai whakasi. E pei o upo e whai kua ngaru. A o ngā ngai na fua o ngai o na whanga. E ngā whai kau leo ngaru o na au. A mai a ngaru a whai kau. Se e kako wha. Se i pai uka na whanga o iei na uka liuka. O na nganga ngā whawhikai sa vea. Tai. Whawhikai rea kaua. E ia mauara ko wha i rau whionga. Tai. Ai mai se fwere tāngo awa o roa. Wa vea lama na kāngo awa ma mea kā ua ni whawhongwhonga na tunu. E re ngaka i kā koua kungu a o. O re kerope a koa. Whawhikai fwoi na longolongo. Ma kaumu whai aku ura kou ngā runga kere. E winga na kako sui marakasi waka e na kako tunu. Ia whamoimoia. Whamoimoi le kua rea kaua. Tai. Le kua lofa, le kua manguma, le kua ngarelei, le kua malo. O ia ngā ke maia mea kako ki whiawhia ai. Ma maua i kari wha adiani i mea rua kako kakalo kuai. Whaftai rea kaua. Ua whamalo sao noa, malele fo i lau whionga i lea loli. O lea ua sewi whanua ia le whata maswali inga. Ia mwese fo i le whatu tenga lau whionga i lea loli. O upu masani, tapa au whanua te vanga, tapa au whaasina le mali atoa. Tal tonu fo i o lo o whanga poto ai, male whamalumalunga le ainga sa le valas. O pa ia umana, ia lea ua au mai, a wā ia le, sa ili ngā malo le whionga ia te vanga po le whionga fo le toto ali ia to filau, Esther to filau. Ta talo i le tua, i mawalo soifua i lau whionga i le aloli, i mo whaatu maupea. Mautu pupu ina pea ia le vangana ai mai se o le whaato whala inga i lau whionga. E mawhai o le whaato toa malia ai langona ia le mautonu o Samoa. Ai mai se fo i le nei vai taupe a tātou a ngai i upu whai o malo. Ai mai se o le tātou se ringa malo i le nei fo i atunu o Aotearoa o a vea mo tātou a inga lona lua. O lesi mea siri o na tā ua lau whionga le aloli. Nau na uto e wha manatu. Leanga o leia te au le pepa o le manifesto ma le anava tau o le whionga i le vāwasa mana i Filipo. Ua whaasolo i a New Zealand i na mātutua i a ona au ngā tūpulanga. The population has grown faster to become older at this point. Ua wawe le mātutua. O se tasi o nava tau o le whionga i a vāwasa mana ia. O le asa saa malilingi. Le tele o whaamrianga ina ia aua nei whaatala le, pe tātou te whaatamala. I au ngā tūpulanga mātutua nei o Samoa ua o i le pensiona. Le ango i lātou nei na whauina, le whaavae ma le tamao a inga o Samoa i le tele o tausanga. Le wa ai nei i le atunu o le nei teimi. Ia nauna e toi whaapopo te isi fualawa i ai le tā ua tele o le nā anawa tau. Ma ia whaatu mauina, le ono sfulu lima tausanga e mo wel pensione e le to e si ia pe o le finangalo le national ma isi vaenga e si i le ono fitu po le ono valu ia po le ono iva fo i fa mole lo fionga le aloli Whafteili atua e kele mangongo ia ngā ruenga a wawasa mana ia ma or kele fui o pae inga umawai sa kofua le pae inga i wawasa ma policy se wawasa e watu i ko kongo ngā whainga malo Mārua i lava le kelo me uma sa ka uai i an New Zealand first. A kerenga ngalo i ka ngaka. Kerenga leo manga kua i ka ngaka. Pos whaka i ka inga karango i le wharamai fo i leo o kamaiki. Wharamai o kamaiki o wawasa mana ia. O si inga i runga o kupe a kamaiki, a nga i runga pe a whanga kau mai o wawasa mana ia. O mea kaukanga ka mākukua, e lea i a se si au i kongo le pārmenge, e siri aku anga policies, i ka ngaka mākukua pei o wawasa mana ia. E le sin ka mai au ngā lama ngi, ia ar makai Samoa. Ia, ali la. Ar makai fo i eino ka mawaianga, sa sao nga sua wasa murianga. Ia wale ngā sa murianga, sa sao sua ia Samoa a koa.
Ia le mea lea Samoa, i le koe kau whakongua ko wha. I he koe kau whakongua le moe arua mamao. Au mai ro ko wha, au mai lau moe sa idi ei maro. Whawkai i le ataua. Ia manuia tele sa pati tai au i lau fionga. I le aloli imba le tausiali le no whaalo ma le ai ngale ia whapea fo le ftelenga le luenga. Ia mai se o le sailinga malo le tātou tōwhine. Ia te vanga tōwhilau, Esther tōwhilau. Ia mo le whamoe le tau New Zealand First i le pito nu o manurewa. Ia malana asunga fua i le aso a tai au. Ai fa sui fui le te bidei tātou wha amawai i le pese le i atau sa vea o le no foto tas. Hello. O uno foto atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le alo fahi mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o e tafia falongo iai la upele ea o o fea o e iai lalo langi pua o amale manunu wa sola le la fa sulu sulu unai o folingai wa mo atu be ana ela talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai e moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai le timu ngai se ito mai wa o galala le fia inu mai fai mai e sotana po o a upele ai lalo langi pua o amale manu wa sola le la fa sulu sulu unai o folingai wa mo atu be ana ela talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai le masoninga a oe maita lau pele ea le whanga luina o te wina pea oe isi o ufatu o na punava o si o tau langa o mea lelei ma mea leanga wale sawai so o se tangata the world is cold, the world is gray. You turn the sunshine away. You will never know an empty heart till once more you're close to me
as close as we can never be. I'll be longing to hold you again. Langi pua male malulu, wasola lela fasulu sulu, unai o foli ngai wa mawatsu, we anga ela tala tamai, se fusia uma e fai mai, la upele ea. Wasili o eleva ai. Tole, e ka ano furi fai un vai aso. Aia, wai anga o mai so. Le leila, manguia ka no. Ai fai se se falo mo morkingo e mo mio ele son fu. E a fia maisi, pe a e levea, ma lea mawhai ona e whainga luenga. E maua whamatalanga atoa i le acc.co.nz. Manu māloi se pepatala o loa mo au whātaunga i le Pack and Save Ball World. Pe o tu fua foi lau tāwale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e māloi ala antu sei i aso whareile te tasi. Lafo sau topa tolus fultala pesili atu. E maua ilo wa varoa i le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tāla New Zealand pesili atu foi i Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga i le ClickX. E lima whailonga tai se lau tāla shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Ta i se lautala o le aseina i aso for reile te tasi e ia inga o le rei whaapitoa seki a DigiCell. Ua le osa I whala belawe Ua le iloa le mea whai O le friendly loans le aua unaga e whai mea mawhai Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau toa mo oi O walu se lau fitu I vaiva o le tali o lo wha moi moi Le Friendly Loans, mo nono ngā tupe, tuatusi, lo fitu di, Waiprera Avenue, Henderson. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa I la esi, a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani sauti. O le Our Kids, e whaavai anga nu o le Pasifika, o se si o manga I sefe mo le whanau. O lo lātou sa ili a fo ini whai aonga Pasifika, mo lātou whalea onga I au kilani I saute, ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lautama, po se talusanga I senga luenga. Whafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, 25 Ovalu se lau, 25 E ale nā ua tāwalunga atuai I ale talanoanga foi ma le fionga le aloli. Honourable Fupuleai, Semi Fupuleai, ia o ia o le teitei fono o tai au whaiva. Ia, ai moise foi o le tūpā o Samoa. I le whanapuputonga o teitai o le Pasifika po le Pacific Leadership Forum. Ia, ai o le whatamafo le nā o le tātou fono fawfautua mamalu o Samoa. O lo va tolu ma le fionga, ma le official consulo o Samoa, ai maise fo I le mafutanga a whaife au Samoa so o fatasi I au kilani nei. Momoli ai ia le Savali. Ia mana tua ai ia le sailinga malo o le tātou tua fine, o le tamaitai ia tō filau, te vanga Esther tō filau, ia mo le wha moe o le sui tau vā le nai nalo le wha malu, o le New Zealand First Political Party, I le taita inga le fionga le matai Samoa, wawasa maneia, Sir Honourable Winston Peters. La so tai au, ia le wha moe le nā le tau le sfuru o le tātou wasunga fua,
o te loa fo i o le aiai i nā ma le Minster. O tangata mātutua, Honourable Costello, Casey Costello, mai i le malo. Ia o le a whamanino i fo i ma whaamamlama nisi vaenga tā ua tale o le anavatau a le New Zealand First. Mō tangata mātutua, ai maise, le manuia mō tangata uma o le atunu. I le whainga paloto e le asofitu o November o loma nei, o le nei fo i tausanga lua afe lua sfulu ma le ono. A silsila iai. Ia a tiltilo la o le cold card le o lo whaanga nei ma mawal discount e malanga ai ia tamam tina mātutua po tangata mātutua. I lunga o whela wa inga whala wa tele o le public transport na e taungo fia le titi e le pasi o le train o lava le taxi ia whapea fo i waala le a nga i tai. Pea e fia kiki e waa. Noi ave teile tu i le maleo le matua ma ave lana cold card le nā na whaia Winston Peters. I le tele o tausanga isi fo i pae inga o atua i atu. Mana tua o le whidaunga fo le nā o lo whaia le teimi le nei o lo mana o le act ma le national. I mana tua o le malo ta whatolu so whatasi lea. The coalition, the national-led coalition at this point. Ia lea la ua fiuai. FMA ia Winston Peters lea. E le koe si ia i lunga tausanga. Whāto a maua leo le pensione o le mana o ia le national, ma le act e si i le ono sful ma le fitu tausanga le matua whāto a maua leo pensione. Whamai a ia le toina o wawasa mana ia. E le ai. E le ai se mea valea whapena he whaia. Iei mara whamoe moe, New Zealand First will buy back the Bank of New Zealand that was sold to Australia. Wherever vai. O le BNZ, le nare o le whare tupe tangata New Zealand, na whātue e le malo New Zealand. Ai na ngauloa, toi whātau e se atu, mapulea e le malo Australia. E wala le lot, le nganga o le fionga ia Winston Peters. Toi whātau mai a seta ia e au ngā mō tangata lau tele o New Zealand. Mō te ngā tupe mo isi fo i fisoa soani e peo mo kesi ia ono no ngā tupe mo mea uma whapena. More benefits for the elderly. Ia lava malelei benefiti mo tangata mātutua. More affordable housing. Ia tele malelei mataungofie ia whale o tangata mātua. Mo tangata mātua. And then, of course, reviewing all the immigration policies. Lo iele ngango le na vatau le na ale New Zealand First, e toi tanga ima toi silsila i le Asia, o le Treaty of Friendship o Samoa, lea na sainia, male malo New Zealand, lea sa mua kuso lafi, sa lau onus fulmalilua. Ina ia mawhai ai o na toi whaamanino ma toi tala te isi i tua. Le tele o isi mata upu e le io o iai ia whaamurianga mo i tātou. Ai mai se lava, immigration policies. Ia, nai vaenga nai tā umutele, e whaamanatua i a te oe le whainga palota, e la utilutilo atu. E whauringa mai e le o iai a nisi o anavatau le lei o lo tā pena. E isi pati i whaupwhai. E manui ai tangata lau tele, ai mai se Samoa ma le Pasifika. Te ufatu i lau loto. Ia, le anavatau le nau o whailo ai le whongatia. Mo le fionga i a tofilau, Esther tofilau. Ia, po le fionga fo i a te vanga. Le tātou sui le nā, mo le itu malo ma le pitonu o manurewa. Ioi, a le laki lai le itu malo, ai laki mai i le whainumera o le lisi. List party, but tātou te leo popolo i le mea nao le lisi. Tātou te o e momboli, masi i le whalatui. O le fionga i a te vanga. Pea tātou te o e si i fo i lona sā whalau i le ngātai whale. Tātou te tali tonu ma le wha tuatua. E mā lo i le no foa. Ai le mā lo i lalo o le lisi a le pati. Tā ua tele le nao. And then, yes, of course, New Lakapi Uni a Samoa was launched last night. Yo, e wai ua na whaile bea le sa fi nau toi le malo.
Finau mai tula epa se e tuangalu. Ai toso mai tonu ia na mulau ulu leota sambi leota. Ai le sui ai le whawai pe o na whai atu ai. Ina ia mali lie whatasi, teu le whawai. Ina ia mawhai o na apa mai le malo e ngā lulu e whatasi. Aia, e ua malo, whaulu malo, e le mana na o e sui. So obviously they don't want the government of the day to have anything with it to do with Lakapi Samoa. A o ai le sa ilia tua funding. Matu ina hatu le telo tupe miliona ma miliona I tausanga uma ma tausanga uma. A wa whea la o no tau le amana ia le malo. O lo tau tangi ma iai, matu ina hatu le se leni le telo nei tausanga. Ai whai atu, ai whai mai. Le ai leanga, o le whawai leo o lo ta oto nei e tu ma oti. It is an independent entity. It is an independent organization. Ia ili fitawi. A whai watula I mai le whai ngā malo fau. Mamana o ina ia ngā lulue whatasi ma le Lakapi a Samoa. E ta tau o na toi teu. Amend these provisions to allow the government to be partnership. Ai tau te le mana oi. Langa fo I wau tau au mai o le whawai o le vaenga whau whai. E whai ai le whawai. O le whaalapo tupotonga e te tau o na apatu iai le malo e whesosoani I lea taimi ma lea taimi. Nalan mele ua tupu. You are unaccountable. Tingau tau whai mai na matua le lei umali poti o tupe lana whai lau tala sao. Te lei o me le malama iai pēo na o kika ngā nā tupe. Ia o kika ngei mwhai mai e ma. Na watu nei a John Campbell o le televisia New Zealand. Matuli solo o tau le ala. Ioe, ai o tau matua I mumusu e tali a John Campbell. Toi titi ala vea le ulu ma le lima. E lo atu ia tu lepa, where's the money? Tali, where's the money? E mai kala ku lepa, what money? Koi kio kuali banga oi. For my John Campbell, where's the money? If my go and see Peter Schuster. Fetuli na isolo le tustala. Wale di fasa la lau mai New Zealand. Wa so le lalolangi. I le tala fe ave ai. I le tala pe pelo ni tangata. Ai mōli mau tamata alo I le leanga. Ona tausia I lato. Ma nei ta mai peanuts money. E to tongi ai o lato aloni. What a shame. What a shame that is. Peanut money to pay for these allowances. And the Tongan players and the Fijian players were laughing at us. We were laughing stock. Lea lau o tausi la sila nei ai. Talo whai le au o le manu Samoa. Wa fiu le pāle mie wha olo ma au. Ana wha tua ina o tau e Australia. E whi au mai o tau te atu. Tu sa o tuale 5 miliona ia te o tau. Obviously the word has gone around and that the government and Rugby Australia are worried. Yes. They're worried and concerned of the financial situation Samoa Rugby is in. Tele yo mea. Leo amata tupe ai mo se fo ile toi whaawaina o se uni Lakapi ana po au tau se sila iai. Langa le india wata nai lunga le upenga ta whailang. Ile tumu. Ai o le tele I o uni wo mai. Wailan mele te whatuai. Now you guys can feel the frustration
that the Prime Minister went through when he asked of you to come together. O mai tātou ngā lulu e whātasi, sōre pule. Aia, tau te whaua malo lava. Nā le mea wau tau le whaalongo i le malo. Whaalongo le malo le whautuanga le malo mo le nei taimi. O le whaata oto i le ilang tonu mapanga, tūlanga, tā ua, ma le mātango fie, ma le mana o mia. Lay out the foundation again, re-amend the Constitution, change some of the provisions to allow accountability and transparency. Awal sile tu le me, ai se a lava o mumusu a ioese. Ai se a lava. Wa fi nau lava. A whātu e whamai o le whawai. La le mea o le mwhai o na sui le whawai. Ina ia wha ulu whale atuai nisi te unga māta ngō fie iai. That's why it's so hard. E sui ai. Le taitai o Petesa, ma le HRPP. Le anga le whawai tonu ale nā. That is the same foundation and the same template that is used by the HRPP to select their leaders, and now they've brought it, and the same they do with Lakapi Samoa. Awhai atu po ila, ai whebai. Wale vana yei tono le. Ole uni Lakapi a Samoa, ali a veo ni whaipule. So be it. A ole taimi lava, e tō fia ai o tō o whaipule. Awa ne i lua ngia lo tō tofi, ole i tō malo, male Lakapi a le atunu. Alo ubal tō taimi, tō te ngā lulu ai o tō o sui whaipule, na fili mai o tō i tō malo. Tō te o i le mauta whono i te whau e momori le tō whale i tō malo. Tā tia le Lakapi. Lele o sui le whainga malo. O mai fo le whainga malo, ma lātou suinga fau, ma lātou whainga whawai fau. Tā tia le tā longa. Oe ave le tō malo si anga atoa. E o i le whalwhono ma le mauta i tia whau. Io. Au tō se sila iai. Fi nau atu lea mea, fi nau mai lea mea. O tō whinga. Da ea le mea o loo maua i nā mea o me o tō whinga. Mo le fio ese ma tō whinga o le Lakapi, le fio ese ma tō whinga o le tai whono, o le whono whawai. What is it? What's the matter with you guys? Se mea le tō ainga. Ni tofi o le tō ainga. Ana whaapea e te lei loa, e le o maua isa o mea ina, wa le vana e alwase. Alwase. Ana e loa e le o maua isa o mea i. Wa leva ona e tūtū mali e tua e kifa ko mai aluloa. Aia, e iai le mea lea, e maua i. Nala fo lale nao le tau tutua i lava. Fai mai lava e alofanga o le whawai. Alofanga i le whawai. Le ai se whawai e le mawhai o na talepe pe ale lei o na whaia i laro o le tula whono. Ai ala o na sui le whawai. Ia sui se suinga le lei. Ale mele tau te musuai. E pei o tau oni leo whai te toa gatekeepers. You don't want to open the door to give the opportunities to other people with the talent and are qualified to come and look after this Lakapi Samoa. There were silatu le tunu. Mafuanga le tau nofo na tau te whiwhai mea. Tau te sue mea ai. Tingao na whai atu o iai le pūlenga fau.
So le pule, ia le alen tau te tilo le i Samoa, o ve vesi, i le vao tamata alo mala wali ia, o fai pule o leito tonu, o le board le uni la kapilia. O tau se sila la ie, ale mea na ua tupu. Ai ano le taibi o tui le epa, ele ai masisi, because he ruled with the majority at the time. That's why. The template, the same template, lea wa leo of sitting here, the leadership of HRPP, wamatua musu lava, eo ese foi ma teitai, ma le teitai ngā le hero pipi. Mea le nā wa leo na whaingata. O tosi sila foi wa mata, ona solo ese atu le lango lango. E o fo i isi fai pule lava e to sfulma to whale e olo o iai tonu i. Wo tau si la fia le lei, wa leo atu isi i fono e toi fai. Wa fisilingia lava fo i e tangata le pati lava la tau ia le teita inga atu le epa. Lua fai ngā palota te tele e le toi fo i mai. Me whala nā le ino ufai atu i le media la wali ia. You know, propaganda media la wali ia. Ana o tau popoto ma o tau i loa tau ave se campaign ma momoli le savali atu le epa ma le hero pipi ma i la tau e lango lango. Wa leva na toi fo i mai. Ale wa lua palota te tele. You were failing and you failed miserably to be able to convince the voters to reinstate HRPP and to Epa and his leadership. You failed. Lasang faya tuala, I failed, I failed. Unable to convince because it all comes down to this. Ole tangata palota. Ole finangalo tangata palota. Yo tosi sila le tolu se fulbun tupu o sui o le wha tutua i le atua Samoa ma le sifuru ma le wha. Ana tau wheo lolo se manu e tai tutusa whainu mera. Tua te lea le cap. Tau te whiu fo i lai to e tala noa o tau ia tangata whaasala lau ia propaganda ma lau tau whaaleanga ia tu lepa. Nā o le tau vā lava le nā o oe le isi tangata na le tau tala noa. A le tau a propaganda media. But you are not able to convince the thinking mind and the mindset of the voter. O le tangata palota. You can't. Because you don't know how. Unqualified. Just as Tulepa said. Le masisi o tau. Ito tono le pati le nei ma le vang fa. We simply put it that way. Simplifying the statement is that do te vale a uma le masisi o ko e anga va. E mawhainga sawe ko lengi whakaikai. Tau te ngata o mai le mea ta o le sui te tai. O le sui, o le sui, o le sui. Ah. E reo o se mea e ta o se te tai. Te le tonu mai. E o ai le teimi. Se i vanga nā. O au tau fosian ma ta upule nei. O le mele aloi e la o vava ai ma le mai tau i atule. But he wants to go down in history. He will go to the grave and drag HRPP to the grave with no possibility of recovering. Ai se fia te peiti e tau ma ta upule o tau propaganda media. Nā lo call mai ale a tau sa fia. Mwhaina mōsin tāwa noa i lunga o lau, polo ka lame se i ka whasoa. Sure, brother. Nā le tau te mawai fo iai. Ma numera nā le a tau sa vea. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Po o lalo o le mātou secretary ma mātou autustala lai le lo. Ma le officer. Whaso ta i whamamole la fia maua sa awa noa i a le a tau sa vea. Mai sauta pena. Sauta pena e marta ngā
O lo luma ai whaafunga whonga lea tunu. E se yo whai whaalelei oe ma o ai whaalelei oe. Saisi lava. Te tai o le tua ngai po ai lava. Lea ngai tatau na whaasao ma ta upu nei ina ia nofo file mu lea tunu. A whaila o le mwhai o na nofo file mu. I le whaonga ina o social media e abuse ai le malo ma abuse ai lea tunu uatoa. Then come on boy. Come on baby. Yo. Ia le mai lunga ai aua te atu matangi. Yo. Ua lava ni e atu matangi le teimi tatu whafsanga ia. Te whaila ka ambeka o le e ngā kuapa. Lea la ua tu lai le uniform. Fea nei o le au o iai le mata au pule nei. Ua tau si sila la iai lau tala na whai atu. La lau tala na whai atu. Tau te whiu e toi whi ei. Ma pisa o, na o le pō mai lava le vai o la uli, na te le toi amana ia le pola e motu i tua, whai le mea. Ua mali lie iai le whai ngā malo ma le kapeneta, ua uma o na whaatala no ina. This is our move, and we're going to take action right away. Despite whatever has been said by the other side, it's useless and irrelevant. The voters are the most important people. Tangata palota. Wai tu te fiu wai whai tau tala nā. Whau whai. O lau tau pāti ma le vang whau whai. A le ma whai o nau tau mi milo ina. Ma whaolo olo ma au ma momori le tau wha ina i au fale i le loto le tangata palota. E zero le mea tau te mo. E wha moa a ato wha pene o le pato le mea tau te mo. Ma le fua o lea. Wha makala i fua o er kamalele o Sam malanga whala Samoa le whafola mai oi. Malo Samuel, malo Sam, ia ma le whala o Samoa nai whafola mai nai Melbourne i Meldura. Ia wha pena fu ia. Le whaasoa tamo mus mai ina i Malaysia. Ia, saunga le mu ngā ruenga ma whaiva o lo whea ngai mautou i nā tunu ma mau ali i mus ia whapea whoilo so ia Sam ma le whala Samoa e whionga ia whonti au loa. Ma lotu risi, ia, ma lo le on sain, ta pena fo i le uso ia tule epa whaftai. Ia, mo whanua tupai, le ota, mo longa. Ia, mese fo i le uso ia tule epa. Ma le lato fo i vaenga i le TV Samoa i San Diego. A watu le whamalu si au ia te utau ina i utau. Lava ta pena, ma lava papale. Tātou murmuri ta i le tō whāne malo. Wautou si sila neila ia. The anger, the frustration has now been seen quite clearly. Awa fo i nao na tā ofia tu lava. Ele fionga i le pāle mia le toi whaiasa na press conference. Ole a lote umamata upu tā ua i tonu o le pāle mene. Ele toi sau e whao ngā le social media e momori atuai. E iai le taia. E vaila iai. Ua matua onge lava wale ingi news le ingi tala e whaia wafo i le mea na e whai. Nā tau pisa nei lai press conference ko ke le kaonga mai i le me whai e le folo le whala ma le fionga le li pare mia ma le au tustala ma le au whasalau. Nā le tau propaganda media tau te lalafi o i pe tesa. Tau te leo mai i. Nā la mea le ono tau pisa fua a wale se press conference so be it because you never attend any press conference. You just sit still. Ma o tau whatalitini mai i nā i pe tesa ma lunga o penga ta whailangi whato au tau wheo soi mai lo lea. Ale telo teimi, you are never present and you never attend any of these public gallery and press conferences.
Nala ia la tala le si vale na mai na le shut up lava. Na le mapuni ia mafau le I tala matou me ia la lafu. O le mea monia. Your frustration has been showed clearly because you don't know where to turn. O lola ia lea. Tau ai maa mai. A mai lunga lea mata upu pepelo, a mai lunga lea mata upu fafau. Pule se mea. The frustration is because they don't have any more information. And when you're left with no information, you have no knowledge of what the Prime Minister and the government is doing. Vita. Ala le tala o whai le pāribia. Au le toe le watu ilunga. Lea le atu tuli atu. Manga I atu au min star. O lea matanga luenga ma lea matanga luenga. O ne whasiri ai. Se tali atu au min star I atu to. Yeah. Ole mea na watu. Amole mole. Please share our program. Yeah. Share our program. Wa matua whetangisi a. Ma ua matua whaalili I lava. Po atu tala whai. E tā ua le tangata pālota. Ala me leu whai. Tau te whaolo a taua le ngona o tangata. Ma le manatu ai o le asui le pālota le tangata. Whaasanga. E ita I ala uli ma le whatuatua le tua Samoa o tasi. Ma atinae. Ma tupe ia o lo tu whatu. Le manuia le nā o li lingi atu. Na. O le level leo le talanoanga lea wali ia ma le lato propaganda media ma le tolu ia ma tua toe tolu asu i o le chapipi o le toe le epa from toe ma limong. Whai ia ina. Ai le o sui ai la ngona ma loto o tangata i lalo I. O tangata I e whaia le whai unga. Ma o tangata fo ia. O lo sa sa atu malilingi atu I o lātou tumuai ma o lātou tau au wha manuianga o atina e o lo whaia e le malo. A le tau te e la wali ia. Taofi, toso. And those are the two words. You kept delaying. E o lawa I whaamsinonga. Delay le whaamsinonga. Deny le whaamsinonga. Te e toso. Ia toa lia. Samoa. And that's how you're able to convince the most important people. They are the owners of the country that employs you. Ala leo. Tola itia autoria na employ ne et tangato tu malum tu to fo me na tos fu malfa. The rest were all sacked and kicked out of the job. Ia wantila ia. Nā tātou ua tāle pese. Wawai I ai foia e whamanatu I atu. E wana ingalo I atu. Vai aso lea. Le whamoe o le ainga o le ngoa matua. Ia ale taua mō ale. Ia whapea fo I lona au ainga ma le tō tele. Ia o le whamoe lava. Ia awa ia le atinae. Watina e o mea le lei, o le whamoimoe le nā, o le au ainga atoa, o suri, o paolo, o ngafa, o wō mai masani, o le au ainga, o le fionga le ngoa matua, ale taua mbo ale. E so titilo atu iai, I le no whanga lea, o le Browns Road, Netball Court, I Manurewa, lea le awhia I le tātou siva le vai aso lea. Bring your own. Sawa oe pantua fo I siva I e ia soa I. Wa leo toi whaia. Sawa oe ma u mai ia si au
O mai si au ka unga. Au ia oe malau vai tau mafa. O le atele le tau mafa i o. O so e ma le tātou ainga au le lei luas futa la le ulu fale. Ia sau ma mai le uso lai kiki o le ukolo. E vai oe nge mau. E kari e la wari i. Ala navala uane le fionga le ulua i ali i leo a niu. Lila vanga nā i le o lua tasi fitu valu o tolu tasi o. O lua tasi fitu valu o tolu tasi o. Lau i sau ticket. Ia, ta ua tele le. La whawhiwhi e fo i nā ma le whaidi lau i loa ale Oats Band, le uso a Penani, mele nau nino, ia, ma le uso i asaio. Ai to vala i pese le i atau usa veo. Ai len manga i le ponga. Special for you. And I'll sing a couple of songs for all of you, my friends and families that will be there that night. O ina, o le entry luas futala, o le makwawe vela la voka ko mea ai, ia e mese o le tātou tuatusi, 95 Browns Road i Manurewa. Tala fai toa i le tau leono. We'll see you over there next week, on Saturday next week, the 8th of August. Ia, e le maua mai la. Ia ni tofinga po ai le teitei fono, le sui teitei fono. Ia o le komiti whafoe, o le teutupe, o le loo ia, o fau-fautua, o ai ia nisi fo i o tofinga o le a ngai ai, sponsorship officers, ma tulanga whapena, special advisors. Talo fai. Ai longa na momoe le leita ngata. E o mari kaimire ngei lai pis. E o kai au le loku. O lai kala ngoa ia. Masole. Wa fiu e fai. Wa tasil na mea ta ua. You've seen the change in attitude of Lauli. O Lauli o le tamali. E masani Lauli i le porokiki. E masani i le vana no fo whamatai, e masani i so se vao ma se wholo le atunu ule nei. E one man gang up on i le teimi e. E fia gangsta la i al panmia. Fiu o la wari i e vai ava vau i ala ule mai. Ai o ala uli ai afu o le amale ala ala uli ai mai afu o isi atu nu ma mai lu ai atu ia Samoa. Ta ua i o le nā mea. O le vevesi ma pisa o. Ua sui pulenga, ua sui whainga whawai, ua sui le malo, o no sai ma pōpō mano. Moane mo moe whale lei, ma file mu mo sina vai taimi. Give yourselves a break. Yourselves a break. Give yourselves a break. Your frustration has been seen through, and you don't look good. You're angry, all of you. Tau te whiita I lunga o tau purakalame, e atangia mai o tau whela ma o tau mata. Le wha sia ma le wha noa ma le whiita ma le tōta mai ma le wha ma le eina. Ia wawe lisko inga ngā usau o le koe wha ria beonga maka. Au whai meilanga makioka. Ai pa, e pe anko kua whai umamai ko maka pōngi sā uma whapena ma. Mo mai e tala noa mai whapena. Tala noa o mea wha noa. Tala noa o mea leanga. Tala noa I teimi uma. O le whau whaunga na o se mea leanga. Tano winga na mea leanga e whai e la uri. Luas full whai tu la, fitu aso le vai aso. Mai o le ai afu ma le wha alu tupe. Talo whai. E le ai se sene... Ele whaatanga ina ele cabinet. Every dollar that is spent
as an advisor of cabinet. O le whatonunga. Ma le mea wa uma ona pasia le cabinet. So lauli is the end product of where that money came from. O le alavala le mea o le whaamrianga na pasia le cabinet. Ai tau nuu ilu mawhale o lauli. Ele o se mea na whaia lauli, o le mea na pasia. It was a collective consensus passed by cabinet. Malama le Samoa le mea lena. Whaafonga mai. Awane ta ina se se ma whaapongi sao tau mata. Mautou whafonga matalinga. Ele au vale ia. Le ala fo le nai le mawhaia ia la wari ia. Ona manu malo ina loto maanganga o tangata nei. There's different words that we say at different times, at different places. But at the end of the day, when we come down to selection and voting, people vote with on their personal belief that they are not convinced to be blue again and vote HRPP again. No. They will vote the other way, the other side. And that is the most important thing of all, is the voter's attitude and the mindset. You know, social media, that's all, but they're not able. They fail to convince the mindset of the voter of where I'm going to cast my vote and who would I go with. Ko ngā mentality ngai makua lilipia mapau sisi ula uri man malamba i le mele da. Ya ele fu masisi alu wala o mai mafa pe mai malu I mai le atou sa ve fa pe. Oh. Na le mele nga nga fa ku sa. Ang ka fi kau ya e kalianga lo le awal. Ili si le tala na va tu fa fonga mele tunu. Kalianga fo le ke au e kalianga. Kalianga le fiu Ia le nā tātou ua tāle pese. Whasi si vai au whika ia mare au loko reanga i. Say what I
Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu, a wale suwi ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Radio Samoa. Bevela a. Talo falava o le siu fonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Wishing that I am a millionaire is all I can share, so that I can share. I want a selling a millionaire. Wishing that I am a millionaire is all I can share, so that I can share. Selling a millionaire, wishing that I am a millionaire, so that I can share, so that I can share. I want to selling a millionaire, wishing that I am a millionaire, so that I can share, so that I can share. If I love her too wide. Hello, feel appetite. I bought I and eternal. What am I not to my eye? What am I not to my eye? Olea tu ngoi na te wha tu muina. Wishing that I am a millionaire, so that I can share, so that I can share. I want to selling a millionaire, wishing that I am a millionaire, so that I can share, so that I can share. Wishing that I am a millionaire,
Ia, lena, o le ua toi se fulu minute o na tale o le itu la. E tas, e tolu, ia, o le vave o le alu le kaimi ali i le ua iei nei, ia ai, toi whatalo fatu le ia te o se vea so alo, ia te oe ma le TANOA AVA i le nei aso o le ua ava mua i le tua ua mai a foi o na mamoli ipu o le tai au. Ia, matawa lunga atua i le feilo inga foi ma le fionga i le aloli i afpulea i semi fpulea i o le te fono o tai au whaiva ai o ia foi. Ia, o lo o ta iala ma taimata li i le tūlanga o le tātou sailinga ma lo ma le tamaita i a tofilau te vanga Esther tofilau. Ia, tāpena atu lo na safo lau mo le whainga panota. O le masino November i lona sofitu i lalo o le whaamalu o le New Zealand First i le taita inga a le minsta o mata upu i fafo the Minister of Foreign Affairs Honourable Vauwasa Manaya Sir Winston Peters ai o le so ia na u whailo fo i le lava yaso se tasio a umalo o le ama futa mai o le uso pele o le lupe whaalele fo i le rei a inga i le topua ma le lao ai lalo kava mai atu so alo ma le whalewhao sa maunga ma sa pesta. Ya, leo ua sumai le sunga le whawhengainga. Ya, Reverend so alo, Freddie so alo, o la umalo le nā mai Melbourne, Australia. Ya, whatalo whatuai ma le nganga whaloalo, ma le nganga whiwhi tele, i le taliwala au, i le whatala ulatu, a whio mai, ma su mai, se i tātoe tala fo i ma whola le whala, i le tele o mata upu o lo a fia ai o tātou tangata e malanga atu mga lulu e whaawahi teimi ia e maise ai foi o suinga foi o tula fono e le ngata i le malo Samoa ia e whapena foi i le stete o Melbourne i Victoria o lo o lalai ia mapapa au ai ia mawhaatino ai le ngā ruenga le ngata o le tausinga o lau e kalesia e maise foi isi mata upu o le atinae ia e mai se foi o mata upu tau le tu la fono. Fatalo fatu, Reverend Soalo, alo le soifua maduia, a fio mai o matala mai au i le polo kalame o le TANOA AVA, tau te se ipu matau mafa se ava i lau telenga Soalo po lau sunga foi i le whaafenga inga. Ma alo le soifua maduia. O whalo whātu fo i le paia manuia whawhongwhonga tāpua i mai o le paia manu mamali o seo tātua tunu sua sunga i whawhengainga ma whartua ia ai mai se fo i le tāpua inga o au singsina ia ma le paia lasi o seo tātou atunu pele o Samoa pe lava vainga o kolope o lo whapena o na maua mai ai ia le tāpua kalame fo i le nei tai au ma lo le soi fo maua. Ya, langi batafi lau sunga le li fai fe au, fa boi lo o manuia o emba le tua ma le no whaalo le ai ngali ya mai se fo le mamalu o le kalesia o a mai le soifua maloloina e mai se o le ale talo le tau o lo iai o tou le nei fo i vai taimi o le tau sanga. Ya, sau no ina e lau fiong sa vea ia o lo pule alofa lava le tua manuia ia le iai fo i le valawina tono le nei pitonu o Vitoria po Melbourne ia o le stete lo no tautaua i le lalolangi ia pima na lato whalangi ai ia ele ngata o le best city in the world ia ai o tulanga fo i o whamanuianga o lo iai ia o le taua mātou i nei sa vea so le o mātua ma ati le malulu ta fefe. Ese le nei tau sanga le malulu o Melbourne so le ia sa whapea e whaina o le alo ale tonu ia o ko lapu e mai pelau e koe kava mai ei o makua ia vātua le whaafonga tāpua mai o i o kakaringa so le o pei ia aki malulu alo vaftai i le whaatulima fo i le atunu e a mese fo i le tau o tele o lo maua lo soifua la lei ma le ainga e mese fo i le kalesia e tusa lei ma le talo le tau o lo iai o ngā tutonunga le mū le nei o le tau malulu fo i New Zealand. Ia, e sau fo i le tau malulu ma mai ona whainga tā
o ngase masani o le fulu, o le kale, o le kafe, o le isu vātu le whaafonga mai. Ia, ma le taui la voletino ina ia mautinoa, e matua mawhana whana. Ia, ma maua ima tausia le soifua malolo ina lo o whanga solo fo i polo kalame le soifua malolo ina le Pasifika ma le fono i nei New Zealand. Ia, le olo o ai ia le tōtele o tangata fo le tai lima sfulu valu lima iwa ono sfulu loa ua tanga ma whaatanga le tui fo le leise tongi o le tui o le fulu. Ia, olo o taulangi pea ma tau longo le atunu i ia wha manuianga e maua. Ia, e fsoso ni ia i la tau. Ole tausanga na te nei o le te muri na tā whilo i ai ia sa tā whaasoa i fo i le tūlanga o le pangati o nisi o tangata o malanga atu e ngā lue whaavoi teimi a o lo o iai nai whaafita uli fo i lea lo whiangai mai lato. Ia mai se lava fo i whaafita uli a tutupu ai tutonu o camps ia po o no whanga ia lo o le ase tala muri i lau wasi singa ma le vainga lau tele i o tātou tangata o lala ma papa au i tutonu o le no whanga le te loto i whale i ai. E tu sai ma o a nisi whawhita auri o lo tūlai mai nei pe ua i ai fwoi i nisi o whawhita auri ua tu i titia ma ua whai i ai i a se vai fo. Taile fisini malamlama lau fiunga se vea. O le lua vai aso taluai ia wale malo lo le tele o whamasinonga. O se whano noanga. Ele o whai titia wana o le whaatele ina o le tele ia o whamasinonga. Ia ai o le o le tele lava i la tau na ialum whanau na malanga mai i lunga al pokalama. Ia I have a huge concern you know, about the welfare of our sons and daughters who are coming under the program. And the concern is that a lot of them, they don't understand the legal process. Not only the legal process, but how expensive that legal process is here in Australia. Tele lau lato, e lona ia silangona fule vapia, ia na sawa tu le vala aunga e tasi umaloa. No, the legal processes in Australia can actually take, you know, 3, 4, or even more hearings before a matter has been considered into a final, you know, judgment. And with all those, it will cost, you know, the person or both parties that are involved. Ia le tau fia ia te tonio ali ima te mai taino ia. Pe yo se tasi vaenga lea mua foilele o lai e te ienisi. For example la e tolo whamasinonga, well, 5 whamasinonga neva yaso. O le whao whamasinonga o ngaduenga whawai teimi. O 2 whamasinonga makwasisi i mai ia ao le legal aid Australia, they won't touch it. It's too complex. They need to find a private lawyer to represent them. Yeah, whawtaile tua inisio na mata aupu. Yeah, na mawhai o na ia ni mau nia. Yeah, matarusanga sa abatu luma le fionga le whamsino. Na mawhai ei o na swalo pule mamause unga le lei. Onisio anum whanau. Yeah, o le totono la tō. They've been an overstayer in Australia for over 3 years. And all of those ones are involved with domestic violence. Now, the term domestic violence, it's very broad. It can be physical, it can be emotional, it can be psychological. The involvement of of that type of violence that you have done to somebody else. So, tasin levaenga ele o iloa ele o tele o aluma whanau, even, you know, a push, a small push, even, you know, touching a shoulder or, you know, the inappropriate part of somebody else, it can still consider as an assault or something into the nature of being being violence towards that person. Yeah, pe oi tu nei e langona yane how can we bring this reality of what's happening here
into the outside world and into our sons and daughters who are coming here with the mindset that they are here, to seek, yang i whamanuianga mo nei o lato ainga. And lawa fiong sa vea whamalulu atu. We do have a guest sa tanu mea nili pa veao nisi o anu whanau no fore tua oi o New South Wales, ma vito lia. E whai tula, pue mai ai ia, tulai pue ai le pasianga i le train, pue mali o le train nga i le sea train, ia o ngā saumali i ngā pue le pasi i o o mai ngai. And I thought to say malofinga ngā no foilele, it would be nice to bring the reality. Yeah. O na yano mo whanau ia, si whafonga mai. One of the things that I think it would be really good for our sons and daughters coming to New Zealand or Australia, it's not a holiday, especially under the seasonal worker program. E latu matu voleva pia, kaua ngafi o me Australia. Kaua se sawe ka whao me se vai me kau Australia, kau waku le amalea. And some of them that I've actually spoken directly to, ia o ia tulanga fo leva mai ko fiaru Samoa. Ia angai loa lava ele sauna no pokalama. Well, they need to make these decisions themselves before they actually register themselves and get themselves into the plane to come into Australia or New Zealand, especially here in Australia. Malo. Whaftai a soalo, awa o le bele o te wawa ai atu nei, ai mo whalongolongo atu. Ele fau le bele le tātal doanga le vai asu, o le vai, tausanga le se ima vai atu nei. Yes. Ai wawai atu. O le e atili ai o na sisi i mawalunga ia le whainu mera o mata upu masoli ngā tula whono whapene. O te tau mai tau wai, o mea nei e te tau na tāpena mamao mai i whafo atu o Australia aile i taunu mai. O lona winga. It's a collective responsibility for whoever. O lo tāpena i da mai le whainga malanga mai Samoa. E te tau o na matua i whai ni semina mani a o a onga. E wha mamawhai i ale soli tula whono nei. A wā, e ese e whōringa e whai e Samoa. Ma le tali yes, sir, e le aise se nganga whapena e soli tula whono Australia. Ai tau nu mai loa. It's a totally different environment. The law is even serious. A lea o atu lava, e le suia uinga malangona o tangata, o lea se tala i te tau le whai. I le pale mia, whapea fo, i le minstai o na ia, le matanga luenga lea, ma i la tau o lo o vaia. O lea se a fianga i te tau e ona o se tatu tala i le malo ma tūlanga ia. Te au te lola wo tu iei le vaenga le nai se teimi mulimuliani. But it's good to bring this reality that we are facing right now, because some of these court hearings that I went to, there's a rise and it's a huge concern. Lawa fiunga sa lea a pefa fofa ole tulanga lea ole maitanga o teine po tina. Ia ona mawale tulanga le na either ole folele a portion ia po te whapau o te maititi ia po le lona lua o le foa i o le tamaititi i le stangata i nei na umi o na fina wina le mata upu se tasi o whanwhamsino i le vaiaso le nei ia ona o se alu toto ia wa te mana o nei ia le tamai e avatu le ia wa o le tama o le tonga ia o le Samoa tina ia ai na o mai madunga o ngadwinga whawhaitaimi ia o na whawaina ia i le tina e no whamau nei Australia e peitai ani mo toi mana o le tama ia i no na whawhine ia o na whaloa i nola i o lea mata aupu. But this is one example of the many sad things that are happening here. Ia ina i tinama na i tamaitai o mai ia toi afie i tūlanga o maitanga o nisi ia ua tamawhiwhailele na ia le tūlanga o le maanga i o le tōlua lai whaatali mai awane i loa le tōlua man whanau. Ia o nisi o mana o e na whaulele o no le tūlanga i le sisi o maanga i tono le ainga
ma sa fa ingo le nu nei te o sala i matai po le ainga. But when is it going to stop, Severe? Of course, I don't have any legal rights into that, but the question is, when is this going to stop? Absolutely. And how are we going to stop that? Yeah, I think to ile review na fai mai o tau inai New Zealand. And it's very very promising and also very good to see that there are strategic planning and actions that are taking into place to try and negate the concern, the huge concern that we have. The question is it going to solve the problem? I don't think so. Is it going to solve tomorrow? I don't think so. It is a progressive matter that needs to be addressed. But in my view, some of those who have been selected or appointed to come and take on these roles as liaising officers, and with all due respect, I'm not challenging their proficiency. I'm only just looking at the fact that we have at the moment. These are real concerns, and people are dying. You're talking about the recruiting process, the recruitment process. Lo yaila le fata mala male tulanga lo o puai ele o le lei le selection process mai Samoa o le tala lea. Partly, in whaino whapea, yes, o se tasi na vaenga o lo e te taunto review the selection process mai Samoa. E pela tulanga nei, whai mai ele mamai. Ai o mai nei whai akusi aki nge. E mau mai i toto mawalunga, e mau ele suka. Nga whawhewheo nga pasi na ko medical report. Wa wena le ututupu mai whawhita uli po pa ui se moli po le ale tūlanga wai ai. On a question e la i le credibility o le porkalame. A question e foina, how were these selections being made? And also police vetting. Ile tūlanga police clearance o leo mai foi lao nisi. Oro o iai ala tō sori ngā tūla whono. Ele mawhai o na tau fia ai o o mai, toi progress ma toi whaawau i nei Australia po New Zealand foi. Alona winga. O la tō la i o lo tō fia nei ele malo e wa ai o tangata nei officers that are responsible for these people, the RSE workers. O le a le la tō ngā ruenga le whai. Wa iai sau tō mawhtanga ma tangata nei, mawhata oto mai ai, their specific role and what time do they intervene when serious matters happen? Well, the sad thing is there are attractions in interacting with some of these. However, ola lava in my view, humble view and respectful view, ola lava tau avele mele ole vadi ola ko responsibility malato, but not actually digging out the reality there so that it will help those who are in need. Wa pela ole melia tu pul fala velave. Ya ai fiwe vili le tali. Ya pe tu pul fala velave. Ai tu tavili mai na yalo mfana. Ya e foi nisi o ila tone wo abele angatu o ile ifapia. O au le tali ti ai au fela asu fai na yalo mfana. Malia lava. O ai o asu fai na yalo mfana. Le o mato o fai fe au. O mato o si tiseni Australia. Samoa lo mato no foi nei. Ba le no nei whana au po fe au iai. O le fesili la na. What are they doing? And I'm not questioning their integrity. I'm not questioning their proficiency. Is the matter of, are they doing their duties that they are supposed to do? O whakino na tō tiute e pe ona polo inai. Ai se awa le ona tō tele alo mo whanau e surfai mai. One of the matters, e ave e lesita mai titi li ta avale a lesita mai titi, ai sauwa whamewa tuloa, whamewa susunu. E o mai temi nei, pe whailelu wa, I am to o tupe na whata wai. There's a dominance in isi o ila tō wa lewa no mai po nisi o teitai.
pe foi le tam fai pule ai ia na inicio o tau mafai. Now, again, how do we solve this? I think there is a lack of pastoral care. It's a tawona yaise pastoral care across the whole of Australia. Ia mafai ona attend ia sunga I whawhengainga ia poila tofo I leanga wa. Inga ia address ai mata au po whapene. Ia wa atupu maina le mata au po le vave au po le vanuapo. Ia 000 e vili mai ia o aule le legal interpreter I kele ngo QKK minga. Ia e whano noa le whalongo atu mea. Ia whisiri aku. Ia they can't actually attend to it for my langa whakua akakala le iwa le officer. Of course. E tau fwena, we respect ia le la tau fwoi teimi a mata. But we're talking about life and death. We're talking about real people who needed desperately the help, in time of need. Malo whaftai tāua tele, because I was just going to ask you about pastoral care. O leo te wawai atu nei. Wa tō tele o tātou tangata I malanga mai. I le ngata I New Zealand nei, a Australia. But, e tō whia la tangata whainga ruenga. O lo lātou wa aia I lea, o lo winga a whapela e maua se afe mon tupu, ai la o le tō lua tangata wa aia I tangata nei. Au te tali tonu e le te tei lava. So, one person for 500 people to look after, and the distance concern of traveling, e matua ma mau me ino nofo I ma whaatoanga. La wha whea la ona fo ia tua inga whawhita auri whapene. O lo ilo ia ina ufiungusa vea whapele whawhungfunga tāpua I zio tātua tunu. Ia malam lama foi ia mātou nei Australia, ia ma Vitoria. What I heard was that ngati tō lua, ia nisio I lātou, ia matua, o Australia pe un tātala no momuai. O le konkinga kalonga whahale o le lalolaki. Yeah, absolutely. It's huge. And of course the distance of how remotely o nisio o ngofuanga po apitanga o lo ia na ialum whanau. It takes hours if you drive. Even if you catch a plane, you have to, to get another, taxi or, an Uber to get to where they are. So, if I see them mamau tele, o tulanga foi ofiso swani, my initial community, hardly any Samoan around the area. Poni e kalisia, pon tulanga whapena. Pe ole tulanga na o mafatia yana yalo mawhanau nei, and they're crying out for help. But how long are we just going to speculate and escalate the same issues over and over and over again? Pātele tua no matamata atu le fio mai o le fionga le pālemia. Mai te poi le fionga le minstai a whatarain I nai le pokalami sa wha ngā solo I nai New Zealand. O le te talo. Ia se tulanga whaapea mo mātou nei Australia. Langa peo mātou le nei le matua mātou ia. Le telo sori ngā tula fono. Ia pevolele a tupule fele sori tulanga fono wha ufiufi. Ia aile ave sao ia tulanga. Wa o whaila I o te au tilo ia ina o fionga savea. O whaila nā le ava tuluma o le whamasinonga. O whaila nā le whai unga ale whamasino. E peila ele fia ai ia nisio I la tau fo ia na walawina tona ngā wenga lea. O no lea, o le fi nau ina ia ise leo na ialo mo whanau ia. Some of them are really disadvantaged and they can't speak up for me. Well, this is diminishing their constitutional right, in my view. Absolutely. Addressing all issues. It's not about, diminishing anyone's right, but it's about helping one another. Yeah. I must say, yeah, wa tu tau na fo lele va mau ma matua ma ainga al pastoral care le ta ua te lelo saunga Reverend. Wa ye se taimi wo to fe ngai ai matala noa matangata lani o coordinators nei o le RSE fa tasi ai ma se taimi e fe loa ai ma approved employers tangata ia e ona ia company ma fale whainga aluenga, fale whasimanu, whaatoanga te tele. E address ai nisi o mata upu o loo whaiti o aile o whainga aluenga, ai le aluatu tangata o le coordinator o le RSE,
Ai sulu mai I a te oe le whaiwhea. O iei se teimi o mwhai ono tau whailoai. Whapataya sa via tasile na biggest gap al Prokalama. I'm sure a whai o iei ni Prokalama whai pena. Na o la tō wa whuilele na pen fiti mai ai o. A ma tō ne sulu whai mai ai ia matpai o le kalesiana i anu mo whanau. We are being disregarded, to be honest. O le mela le angai. Na o le li o la tō pe a whapeo in talunanga. I was only involved about 2 or 3 years ago in one of those programs, and I challenged. I stood up and challenged every angle of the Pokalami, and they went quiet. And then they tried to sit me down and go through the process, and I challenged even some of those process, and I said, well, you've written it here, but where is the action? O whele whatinoa. I peila e atangia mai a te au le whamauninga le nā. Wana o ni me vali. E whaforinga atu luma o le palemene po luma o le malo Australia. But putting it into action, okay, o lo uia langona sa vea, e laki pea whapea o whakingonga lua supasenga o ia kiuke. O ia polo misi o lo ia tone o ni tai ala whapea. Halia lava. Nā whio mai le whionga le li pāremia, ma maua le avanoa ma te whairoa iai, ia manisi fo i o lau tu stalam, lau whaasa lau, i au ki lani New Zealand nei. O le malanga mai lea le pāremia whatasi ma le whionga le Minster, ia sa whaifo iai propaganda media ma tala tangata amata mai atu le epa ma le lātou au whaasa lau e whapea. Ele eise whe au e a laio na malanga mai fua le pāremia. Ai sa o tu e lango le pāremia. Ona o ia le tamao le atunu. O se tei mua lea ua sau ai le tamao le atunu. O e alu e asi le whanau a Samoa. Ai o se tu langa tā ua na o le whamanatu mai. O le amana ia o tātou whanau o leo mai e ngā lulue. Awa o leo wawai atu. O leo ngata ua whio mai le Minster o le mtanga luenga. A ua whio mai mo le tamao le atunu. E whaari atu ai, e leo whaangaloina o tau, ma o tonu foi, e leo toi mamao se teimi ai anga I atu le whionga le pāremia. O leo whaafonga mai le tātala noanga. Awa, o le whainga lea, e tu malua I foi la ngona o tangata. Mai loa ai o loo amana ia, ma mawhau watu le malo, e ui o lana polo kalame, a o loo manuia atu ai a inga. Ai, o le sao foi o leo whainga luenga, whawai taimi, I le tātou Foreign Reserve, e le titi, e tāu o tele le mele nā mai o tonu, I aile taia o le a whio atua I le whionga I le lip. E le whapea o tā whai le tonu, fo le whio atu. Ai o tonu, a whai o leo o mana whai I New Zealand nei, ma tā ua, ma iaiso nā o ngā. Then I'm sure the same will go with you as well in the future. O se tulanga mawalunga tele I le matamata atu le fiu mai o le fiunga le pāremia. Ia malanga va ma le fiunga le Minster o ngā luenga whawhai teimi le fiunga ia Pata Ryan. I lo ulangona whawhai fi au, tulo le whawhungwhanganga sunga I whawhenga inga. E le ngata o se tulanga mawalunga ia mana ia ai, alum whanau le atunuu. Ai talo sia ia I nisi o tai ala fōu le wo vai atu na whata out mai ana pō. I lunga le Immigration New Zealand website. Na o whai taua I nisi o tai ala fōu. E le ngata I puipuia ia te tau o aluma whanau o loo malanga mai lunga o ngadwenga whawai taimi I New Zealand. I le tulanga le exploitation. Ia po over whaangalue ina o lātou le tongi mai si tulanga o mwhapena. O lesi tulanga mana ia leo no o tilo tu e swinga lala mai le flexibility o le tulanga o le visa ia wa ia taimi foi nene I le taimi lava le nei ia I la o tilo ia to titi lava ivas foot pasene o lo lilifa nga I lunga o employer ia le tulanga o le saolotonga lea I le tula fono ai pe ia lo fatu tu na ia na yalo mfanau po tangata whainga wenga employees ia o le fatu te ingala o mātou I nei ia e se company na ofisi lia fo I le vayasun te nei wa so nei ia tangata la vevea e totonu I totonu o le masina na ofisi lia na ia whaafewhea le tūlanga o le tausia o le saunga le mu, the health and safety. O le wa so
ona la ve ai leo ni tama i la ve lo la ve nei nei alo mo fana ia ona tau sanga la ia le me fo le ta o amata o le work cover ia ina mafai ona maua le tupe fesoasoani ai mo na ialo mafana ai mai se tapuaʻina na ia latou aiga ia faapena foʻi matua ia mataitolua o loo taputapuaʻi mai Samoa ia o le tulaga la lea o loo faapena lava ona lē manino ia e matou nei lona lua o le insua ia e suʻe atu insua ia fai mai o isi atu nuu pe o inkia la fai mai insua e le taliaga i totonu o Australia ia le insua le kava ai nisi o anu mafana ini taʻotoga ia poni togofitiga o manaʻomia ona faatinoina e alii ma tamaitaʻi fomaʻi nei o le fesili o fe mafua mai ai lea tulaga lona tolu o le tulaga lea agaʻi ia latou lafoga faatausaga pa silafia savea o le vaitau lenei a matou i le vai aso mo iulai anga i le aso tolu se fule o ke topa e tau e mātou i nei o le vai tau o le seselenga ona foi o le vai tau le nei wa polo inga le ATO polo Australian Taxation Office Australia e te tau ona fai nātua ia latou la fonga whakatautanga tax return o le to tele la ona ialo mo whanawi e malanga mai e tele na maua latou tupe toi maua mai po tax return ia o nisi e maua le va o le tolu afe anga i sfuru afe po le ova ia o nisi na tailua se laua anga i lunga ia po le lea i fo se mea po le tongi fo fesili ia o le ale le wafea o lo look after ina i nei whanau absolutely nothing whateita inga la o le vai asun tēnei na whaino mai e te au nisi fo i o tangata Samoa wa o e whaila tax nei nei alo mo whanau o le vaenga mo mua le tula fono a Euro tax agent o e puli mo ta ia tulanga o ta iala o tula fono ale official tax a registered tax agent yes ia wa onisi ia o lo tango fi fa nga fa me o la o tax agent ia pa te ai o le teimi le nei o fiong sa vea e avea ta por kalame le nei e long pui ali e nei alo mfana le o telo le auto fava lea e o atu fai mai o la o immigration agency to tongi tai tolu wafe sfuru wafe por sili atu ai le ini visa le ala into tele la overstaya wa over atu ma tolu pasene la fainga o tangata overstaya for the numero i la it's tono tolu sanga o mavai o lo i tono Australia teimi nei tasi nei whawhita uri te le o lo i tono Australia ia sau noa la lausunga o le ase se ta tualalu o le tualalu ia e le ngate nga address ia tulanga o whawhita uri o lo i teimi nei ai ia mawhai ona ia le flexibility le visa nei walanga o lo pe tau ave to tasi lava le tua ia o nei whanau ai la lafi la employee o la tu la ye tupe ma miliona o tupe ia ona yalo mo fana ia ele ni tupe ia na mawali ele tulanga foi lele tupu wai se fa fita uli e lo le employee to ngi se la nga tupe tele ia wa fa me la fa malolo ia wa makua tau mia la vele ia tau na ne yalo mo fana profesini o le ase fofo ia o le fofo ala to ia wa te tau lava paftai ile atua na mai atua fio i fut parmia male minstai i New Zealand ar mato te tano ia talo si ia va vi stai me fio mai ela na fio ngai nei ia male minsta ia ma se i peila le so no anga nei peilo ai male community wala i loa nei fai fi ang ia o fa fita uli mato te fa fita nga i savea e leni te mai fa fita uli na la fila io la vaenga ia o le putu sao lava le tongi la to matu i ele fa tu tuanga le tato malo e vai po kala mene ia ai unga i mai ia mato o fai fe au po nei tamali i o Samoa o lo mau i nei e tau ma fai fo fa fita u li onga o lo fe ngai mena ia lo mfana o fisili fe la to ma le ase se fo tu mau po se awale ma fai ona fo i ai nei fa fita u li mo le ngai luma ole ta upule la utalanoa toi fo i le fionga le li palmia ona o le health and safety and not only that medical insurance o tangata nei teimio accidents it's tupu ai
O le fofole mele, e te tau o na wha mautu le kon kalate le I Samoa, I le teimia le o mai waa, o le te wawa I atu isi whawhitauri. Na saini e whaia le approved employer, le insurance o le tama ma le teine le malanga mai. Ai o atu I Australia po New Zealand nei, wa toe ave ese le mea le na le clause na mai tono o le kon kalate. O le mafua angalale na, o le mumusu e ave tamaiti, o le ave ese mai o le insurance policy le na saini o ai le melu te fatoi o le kon kalate le te tau na legally binding ma ia wha mau sa li I te tono sa moe le tu ua le atunu o le tala sa o le tala le na I lau sunga le whawhenga inga so ala e le ngata le tule na ia ai pela tulanga le suia o vaenga o ia inga o whenga inga ma palwhenga ruenga e pule lava whenga ruenga ia poanga kosti ala la koi adi lunga o le tangata to tasi lea na sauna lo prokalame nei for example e ina isi whanau e na le afe valu se lau pe lua afe me to tongi e ina isi whanau wa tolu afe lima se lau tolu afe valu se lau por fa afe e to tongi anga le employee fesili atu ai se awa lai ona tele nei deductions lo fai ia sau lo le lisi o mea uma nei ia te toi ai lo na usina sina mea e ne lava I se mea ai ale nei atali I po le afafine na sau e sa ili manuia atu o le fesili o a fe e o le afo ia ele whawhita auli ia aile o se whawhita ele o ni tūlanga po lele e mawhai ona whafo atu e tāua I langa I te tāua ona saurunga mai ia I la tau o lo whaia whai unga nei o le tāua o le tātala noa ma le tā whaasoa e whatupu manatu ma wha ma I te mea I le whaafonga mai I la tau ai mai se le fionga le palmia ma le minister ma coordinators ia o lo whanongolonga mai o lo whaatala le I le la tau tiute ma le matafa ioi o le si foi teimi wa te le whainu mera ai tasi le tangata e alwe vai e te tau o le tanga I masilisila le malo ina ia vai le lei ina ia maua le teimi o le tangata wa e o mai foi le teimi e vai ai le coordinator Alu e se atu le coordinator nei e vai ia tangata e tō lua se lau o nei pia ma Hastings. Whato a sau le si vai aso. I le o mai lona ainga. O le rua tū ngā leo I le vai aso a tō le nei e ta milo solo I fuai ina. E le tai lava leo whai ngā luenga po coordinators ale RSE scheme e mawhai ai, to look after all these in a proper manner. O le tala sa o tala no. Yeah. E sa o le alau sa noanga le tūlanga lea I le lack o le resources e providinga le welfare e providinga ia le soswani le mana mia e na yo tātou walo mo whanau ai o le sita tūlanga pito silo ne tā ua na o manatu ai e toi whawalu tā pōkalame ina ia ave le whama mawha le tūlanga lea o le tō tele le au tau whawa lea le taimine nei awane I avea ia nga bank details, awane I avea ia le tūlanga ia o ana IDs, pepa whamaunia, istangata na te le loa ina langa o le teimile nei, ia wai loa tangata, ia o le teimile se se le ngai mawai tupi, ia o nisi o ila tau, o le ngia na ialong whanau, whamei mawhainga koe claim le me ta o le Medicare, ele mawhai una toi claim inga se Medicare, ona o le Medicare e patino lava ia I mātou o lo nofo mau. Ma si teni Australia o le pokalame na o pokalame Australia. So te tangata la e sau ele nofo mau on a temporary visa ele entitled ai nano le Medicare lea. Ia, ai la o ia niso I lātou o lo claiminga tax. Pai mai, e mawhainga claim la ko Medicare I lalo I. O se whainga whatau whaava lea. Ia le tūlanga. A tonu a whapea on insua la lai whai mai lātou le kipia na ialo mo whanau. Well, it's tawa la ona avesa o le term lātou ia. Ia o le vaenga o lo whapena ona entitled la lo o me mawhaingo koe claim mai I le tūlafono ale malo po le ATO. Ia, o le si vaenga tā ua so alo le o te whia pe o se mata upu o se whawhita uli le nao lo tulai mai pe awa e wa ai fo I pe whalongo iai or even deal with one. I se he tangata wa turi ese mai le camp ona o soli tula fono ai wale lopo o whela alu e nofo ai wa sa iri solo ni ainga ai manatua
o le time frame and the limitation of the visa lena lotu ai, o lona passport, o la o ta ofi mai le camp leader. O la whawhewhea na ola le tangata nei, o le mea tau na whai, a ua tuli, e te tau lona toi tu i lona passport, ma toi whawho i tangata i lona ainga. E le tau fo i ona toi alu e toi nofo solo i nisi mea. Pe a whai ele i approvinga le mata upu le na mai nei e New Zealand le vasun te nei. O le a sila i le awala a whai ua e alu ese mai i ngā luenga whawai teimi e iai le special visa e te apalai ai e mawhai ai ona toi su elisi au ngā luenga ma e ngā lue pēa i nei sa ia uma le teimi lea na whaatanga mai lo visa whai ngā luenga. I think it comes down to the balance of conveniency and probability. E na uia au tilo i e tulanga na ona e tu fau lava le pe e manga lua lava le tulanga lea ona i tu atu le ia te tau e le tau na la tu tau fia ia tu spolang ia ai le ai fo i se ia te tau sa loto asesi tonu Australia nei tau tala ia mato e mawhai e ona ki poki sesi pa wale me mawhai nai whaia o lo tango e reporting langa o le immigration la tau te whaia whai unga lea whalea ngā ina o le visa ia o le border protection la tau te ki poki ar kanga kai Samoa pa wala le as far as the employer and as far as anybody in like as a resident or citizen of Australia they can only go through the process of reporting but the determination of a decision to deport or even have somebody to send back to Samoa or whichever country that lies solely into the organization. E tu fold for not too long alia. Ona pe o sa noina. Ya pe o ma to lava le tu I mai lava ena ya no mafana we su fa mai ai. Ina ua pe wa tuli po wa angale ngaina ia po la forma fanga wa ese ai. Le ese ainga le ese me no foi onisi e wala au mai wa tolu aso tu lo lava ia ele I whamanu ia ele ai ia ona tau whaina ia au mai o fesili o ai o le Samoa e ui ina le eise sotanga le eise pitanga le loa ia a le tau whai pe o nei le tatou ngā luenga wha misiona o lo whai le kalisia sungai whawhenga inga mat pa ia ina I te akonto ina mai lato ia le a apa tu ia I o nisi na o mai te spulu lima, spulu ono I lato na spulu whai mai o nisi te to valu ia o lo wha awau lava le natu langa I te minei o le whainga tāla le peo ne saunua a ola le teimi o le tau whai e fisosoani ia o whai mai wale ni lato tu spolau ia ele o lopo la tulanga o lato visa tapa ato lato tax file number ona e te tau ona whaila lato la fonga ia a whapea le lato e alu Samoa e te tau ona go through the process of a departure super o nisi nei o tupetele e anga va aina I anu mwhanau pea whapea o le wamana na o i toi o Samoa ia peita iane ia ele o mawana information talo whai malo whaftai lau sunga le whawhengainga au te matua la lango le mata upule ta ua le pastoral care because now you become a home away from home a wa ole isisi me toi sulu iai I o tātou tangata nei ai te tau fo I la o na whātangatanga I se vaenga o se provision o le policy lea a o olo le taimi ua whaale tonu ai le kon kalate o le tamaititi e te tau ona toi fo I le tamaititi I Samoa le isa mea o le a whenwhenwa I le tangata whainga ruenga le ana sau le aiso na ainga le aise me whaasino manga I ai le mawhai o la whawhena ai ua le o toi mose tupe le ngā ruenga tu ui ali tus folau ma tau na iai ia le sota inga le na the coordination with the immigration and border security to remove the person e siri atu le tāua o le alu I Samoa I lo le mai la vez ta vale fasioti stangata pe maliu fasia po le lava sisi me tu la I mai ai o tu ainga vaenga umane I te tau na tātou pui I ai a o whafonga mai le fionga le minsta o le woma mai e te au le minsta ai pena fo le tāua te ro vaenga ia tā te tala noa I ai sa iei se whenua inga ma le fionga le minsta wa whawhao na umalanga I Samoa ia whawhtai ia I le fionga ia whatarai ia me te whele fionga le pālemia ma le kāpeneta ia e le whaua roma se aso e tasi o tu ngā ma whawhitauli ia ma tūlanga whapena
o lo inherit e lātou. Ia la lai tam whai lātou e sa ili fofo ai. Ia mga lulu e whaatasi mai ma mātou o whai whiau, mai kālesia, ma le community i whafu i nei, ia mātou fu i nei Australia. Ia o le mātou te talo. Ia vave ona maua se whai ngā pāanga whapea. Ia mawhai ona tutu atu le community e o pongi. Ona pela o auia walewa ona o whasanga i le soswani e nei matawhai oi po na ianum whanau. Ia o lo tau mia foi. Ia le tūlanga o le walauina. Ona e iai foi papu i puinga. E iai foi tua oi i vaenga o tūla fono. Ia ele mwhai ona oso po ia. Se i vangana ua iei se whatanganga. Sasi no vaenga sa whapena ona tutua lalo iei i le fionga pandemia. Ia mai se foi le sunga i le minsta. Ia o ngā venga whawai teimi. Ia to have that access authority so that we can provide the reality, because the folders and the files that I see is exactly what the police have in front of them. Yeah, and also what goes in front of the judges. Yeah, if I ungo nisi o matawhai oi, po ni whawhita uli matu ia. Yeah, olo o tupupea ma tupupea. Ma olo o ele o pe ele o whaititia. Yeah, te o le alu la vailunga le tūlanga whano noa lo iai. So, Alo, do you think this whole project needs an overhaul, and a review, a full review of the whole project, o le RSE? Se toi tala ma toi vava ai lei i vaenga ese. E te tau ai o na whaatumu pū whangota umanei mo le whaale lei a tili maleanga I lumanai. I think there's always that possibility of looking at the overall program, identifying those gaps and provide the resolutions that are required immediately and also in the long term. There are areas that we can work in progress with, in my view. But the question is, why you fire? There's a lack of resources at the moment, to be honest. Yeah. Secondly, ia o le dishonesty foilele ele o iaile tūlanga lea e vaai I le lumanai manuia ma le welfare. Sometimes ele whaapea foilele o le addressing o se mata aupu ia whaamai se si pe disadvantages. E alango address, it's to bring the reality into life and finding resolutions. E mwhai ei ona fo ia not only specifically ile tangata le wafia, but also to help the program in a broader way. Yeah. Malo whaftai tele lava o le tātaimi so alo ai fia tala pea ai o taltonu o le a whailea mō tā ua tailua vai aso ia ma whaile tā update ia ma mai fo I so fina ngalo ia ma watu fo I se vai vainga e whaatupu manatu ai awa o le tele o nei whaatalanuanga. Ia, e se fo I lau, fo I por kalambe. Ia, e tele na wha soa I fo I ma talano ai ma le fionga le li pārimia. E au ngā fo I e wha ma I te mea, e au ngā e wha tupu manatu, a o wha fonga uma mai la o tātou uso matua wha whine. Ai mai se fo I o mātua o le e teita ia le au whainga ruenga wha vai teimi nei. Po o whea lava, Napier, Hastings, Hawke's Bay, Blenheim, o tau I nai Griffins, I awha pēr mai Sydney, New South Wales, se o I Melbourne. Tā ua tele la au tau whaafonga mai I mata upu iolo o tala noi nai. A tonu e so sori atu ai fo I. E whai tia, whaafi tauri, o le Sydney muria, a la sau wa ai I le tūlango le a fianga o tātou tangata whainga ruenga, I le ava malosi, le maluana, manisi wa yaini mōrianga whaasanga iai, ona o whala au whaasaina ma le aisa. Aftai sa vea, pe o tasi nā tūlanga whanau noa le iai. Ua matua whaatele ina le awhio na ialmu whanau. I le tūlanga o le pauka, ia ma whala au whaasaina. Ia, so lona lua I foai, ia o le tūlanga I le ava malosi. O le tele o whamasinonga, mamata upua leo lo whapena na involve iai. A whisiri atu le ale mafuanga, ia o ni inunga, ia po ni o nganga po ni paki, ia po le maua whai atu ia drug test, ia o le maua mai
ia i o latou DNA ia le tulaga o se malosi wai ai ia se fala au fasaina. Stasi nei tulaga ia silafia e ana mawhanau le atunuu. E atama mai tele nei atunuu. E iai foi ia tulaga o ngai oinga whaonga pōngi. Ia o lo whaonga e leo e su e ile ami o tonu. O le tango fia o se ele ngata o le ava malosi. Ia au fala au fasaina. Ia peila ona iai ia se tasi foi o atali. Maua ave le tāwale. Le aise lai sene ave tāwale. Langa swap, DNA swap. Ia whaifunga. Ia lai presence ai ia le cannabis. Ia presence ai ma le tulanga lea o le pauta. Ia i lona saliva. Ia mo te iai le awali'i. Ma pea la tau ia e lo le advance lea. Ia o le tulanga le iai o le saunanga le senior prosecutors. Sa whaiasu suenga ia. Ma vastu ia wha mauninga i lumo le whamasinonga. I inisio va i mod maua scientisi e ono o atu le ono masina o iai pea ia le tulanga o le malosi o vaila au ia i lo tino ia i lo tango fia pena e ulaina la le maliwana pena e whawaina le pauta i le ono masina ia po 5 masina tauruai ai le whai atu lau DNA swap lea I come positive. You are still subject to the strength of the law. Pe o tasi na vaenga ma le sifafi ta uli le e te mile o fiansa vea o le to tele o ta ngofi e ave ta vale le ina i sene nei e umalo le tolu masina te sawa imalo la sine Samoa e le mawhai ono te whaunga ina i nei Victoria o te roa tu la fono fui nai New South Wales ia ma o i Queensland manisi o state o Australia ia ai matuale kea iailes ia mo maua i lo le mea na repeat offender o le maua whaafia ia o le tulanga nei ia lato silafia. Once I found maua i so criminal record ia ono tulanga so tulanga fono so ngā tula fono there will be a question to reissuing a visa. Po le aliti visa na te apalai because they will do a character check and criminal checks in lunga low background. Ia wa kisi fa ko fa oia ele nga kai se visa o lo ye keminge ia au se visa o lo e ma fa we mai lo to lu ma la fa na ia pe a mo o i lungo va inga ia pe a lo fiansa via o no le na ia la ma lo le na mai pe no fa ya tu o le atani nei na fa tata nu mai nei le va vea o fa tu le ia na sina minuti ana i te sa wi fa lo ia o le tu langa le te o ti lo ia sa vea na wo fa no la tu Samoa so le pe se ka alonga nisi o anu fa na o le upule va mai se ka fia la ko i Australia ai manana o mai la lo poka la me ngar fa vai taimi ai o le tu le nei tawa ia la to mala malama o le fa tino ino tiu tio ngar venga i o mai e to ka malo loa ingo kasi moko ka malo loa ingo walu le fani ai le tu langa fo le fa pia ia pe ia o nisi o ngar venga i Samoa fo le fai o malo lo so taimi ia o nei ia te le fa pena fo New Zealand ele fa pena la ia le suenga tu pe ai a finga lo la su ia se va fa tu ia junior ia pe se lo tala i fa o mai na yo ta po kalama ia vale lei va te tele lava i la sunga so alo ia ia ma lo le soifua junior la va tu la va do ma lo soifua tu la va do fa i lo tangata o lo swafa ia ma le nu e te fiu mai ai lo ainga ia tratalo fa tu lo a fionga tavea ia o junior se wa te bele wila ia te mai fanga lo i te fanga lo uta ia wa tau no atu la malanga o la umbi lea wa tau no atu ai mo nga lunga fa vai temi ia le fatua a toale masina tau mato tau no mai e to fia nisi o tau na malanga mai fangaloa le atu fangaloa no fionga wa ua na o lava o le ala le porkalambe sa le porkalambe a potasi pe na e apalaya o ia tuto tasi na oe na va fer le fai le process le o so de no luenga fa vai kaimi okay na alwa o ia le stala lo swaf
na lo malo. Ngau malanga mo mai fo. Okay. O le ala le umi lewa e watu ai nei, a o ai le company le lewa fai le kon kalate lewa e ngalua ai nei. Le kompania le JBS, ya le Meatworks, ya ai whātau sanga le te le ke whākau sanga le visa le ke maranga mai ai. Okay. O a ia o loa ale company le JBS. O le pua, o le, yes, Whaifasimanu. O le Whaifasimanu. E whaila si umi o lau tau, o lau kon kalate, ai e mawhai ona e alu I Samoa, pe a mai a lea period of time, po le ono masina, mai toi malanga, mai toi foi mai, e mawhai na sui lau ngā ruenga? Ia, e whaianga whaongani via Samoa, po le taimi foi e le Kiusimasi. Ia, e whaiwhainga umakon kalake a koe foi Samoa, ia koe a palai whare, koe o mai. Pea uma le whātau sanga lea? Ia, pea uma whātau sanga. O se teimi umbi le teimi le na, o e malanga atu ma watu lau tō lua ma le whanau pe le ina oe lawa? Ne e inga o au lawa. E mawhai lalo ai a inga o le visa le na o na watu le fina matamaiti pe le ai? Ia, ok, loa e mawhai pe a le leia ka maka de inga luenga. Ia, mawala ia de, mawala pango le skill. Skill visa. E whainga palai ia pa. E whainga e whai ka panginga spasa de ia o ko roma whangau ia ngā. Wata, what junior na e luatu mua mua? O le ale umi na e luatu mua mua? Australia pe na e sau New Zealand? Australia I nunga I Queensland. Ok, le ale umi sa ia ina? E tolu tau sanga. Tolu tau sanga. O lolo winga la ua masani o ile malanga atu mai ua tele la se le sona ua uina mai. Ia, ma e ilo ai la be tau na fai, la sau fautuanga. E tau na ave leisi au I fau na whatau atu al nau soli tu la fono ma so sola e se mga luenga ma I eite ni ti o le au malang. Astai o mai whafsiri. Ia, masa vea ia. O le au malanga mua. O le meta awa ia te awa le wangata awa le awhanoa. Mali ia lawa. Te le whawhita o li zau te ngai ma. Ia wa sau taita ia mai fo I mato vai. Ia ele muta le fotuanga na avi ai. Ia e fotua I meta o ava. Ai mesele tango fia marian. De maguanga. Ia ai o la uia fotuanga le uso na mato malanga mai fo I lunga I kuspun. Ia o le whanga tau le wanoa. Ona le awhapea e whareanga ina le wanoa re. Ia pe e makareanga I kongo Oscari. Ia mari koe mau a sewa ngoe koe saungi Oscari e. Ia matau dia foi o lai o wanga I saungi Oscari. O le sue manguia. Ia. E ka pua e meilo ko lua lo whangau o mako I Samoa. Ia langa foi o e wa wai e se mel mako vainga. Mali ia. O e whaero ko whinga ri kāresia ia. E whaunga kakau foi ma whauwhau a tangata na mai re tua e. Whai se mea siri o ngari lei aku. Whai foi ia se mea siri o ngā lae ka pua I mai a kāresia ri ngā ka foi reo. O ngu ia masi o māku. Ri ngā ka foi reo whanga. Moni au. Ma lo whaftai junior ese le manei o le whaasoa lau sunga o te rei lopo ua e pale le suafa ua whaisoi se matai o lau sunga. Le ai. Le talo whai. Ia, o le ase atina e le lei o lau ainga. Ia, mani mea na e whai o ina ua e fōi atu mai le tolu tau sanga sa ia I Queensland. After ia me whafsiria whianga sa wea. Tolu tau sanga no ia I Queensland ngau e lua usa na whatau, lua utau wane whatau. Mai le tolu tau sanga rea. Sa waai manatu whatau, waai mato waenga ia tia u lau tino te mina usa wai. Au, nau whautua e matano e au tau te waai le tino waai le loto. Ali e lau. Ai e loto.
Vai lunga le ngai ka pua I melo fa ngau ma. Ia ngā waka ka moko vai ngā whenga luenga whaka siri kura. Talo whai. Si tia whai tūnanga li ngā luenga ia ma. A ngā luenga whai re whengu whi. Whenga luenga la si po. Me pēr ngā luenga le ka ori skill. Ori e re tango whia ia me ta o ngai whi ma inunga pauna. Vai me matu vai ngai te au e pei ofu. Are ro. Pea na o fotua le usu. E re se poto e se tamai o te o le whaalango lango e le tu. Nā lila. Ia ai a pewa ria mga ia wangare kai a inga wa whaai mai wa sui kūlanga o laka ngadwanga ia. Pe kūlanga wa mga kumai ai ma koe fongo vai paa ma koe faise ma koukala ma ia vi ia re ia koe foi Samoa koe i pe fali pa ngala taxi su e kupe ka se fa ngau Malila a me se foi de lo ko ia pe nganga mo vai mai kingo ia ala u vaxi o lai tena fa ngai ia fai fi au a vei no fa nau ia me se bon ma toa ngai tūna ngofan mai ia ni ngata pui. Wai a whele se teimi e tau mawha se pizza i nā i a Dr. Pizza ma mau umale. Ia, tēnā o teimi e mawala ka pizza fua e wala ilo e lei e whaipuri ia. O lai ka ke langolango kufoi angai. E maa lola fa. Ia, ole, wau mamai ma le uso fo ia te au le fionga le i whaipule. E le mwhai o na misia pe anga i tufo i a siatu ma. Ai, mai. Na e mata mo bol por kalabel de le a tau sa vea. Mai Samoa, po sisi no fuanga. Ia nau mata nunga le social media. Malo. E te silofia le leie to tele o lava le atu whanga loa ma le atu ale pata atoa, ma le nā i tūlangi e mai mō mai. O te lofolo mai mō mai a siu whaletua ma siu whanau ma lau ainga. A vea le awa noa nei e tāua lunga i eile tātala noanga junior ma mō maonga le lei mō oile uso. Wha leo loa o alo whaanga ma mō maonga le lei mō siu tō lua ma siu whanau ma lau ainga ma tua o e o lo whonga mai. A mese le kalesia ma le tāpua inga nuu ma le tū malo. Right. Ia, whaftai whionga sa vea, whafkai whaingia wangoa o ka moa me whasoa fwoi rem ka apu ia. Mori a kolo whaanga i se woia ma se ngai si fwoi a whenga mai moa mai runga le a penga ta whaidanga ia. Me se fwoi so matu wainga ia, to lua ia ma la whainau ia. Mole a kuara whaanga ia ke o kou. Ia me se foi o se uso ia po se ko fingi foi e sa ungi malanga mai ia. O la uia whakuanga ia ke ia. Nila. Paonga kaure vongo ki sa ungi skati. O wake paru wale ro malo si mea. Ia se mafuanga ni ngai sa ungi skati. Ia pea le paso a kungare. O mwhakawa angi vai ngare so ia da Alo, whafteite le lava junior, alo wha mo oe le uso, mo moanga le lei, ia pui a fwoi le uso i fua. Ia ma vea fwoi oe ma whafteite inga le lei isi uso mo tua whawhine, ave le tua lalo, ia ma ave le whautuanga, ia i la tau e te silsi latu, e tau whale tuntonu, ia o la tau a mio. Ia, so alo, wa la fuatu e tau lunga mai e lau sunga le. Ia. Lupe fa lele al tātou a inga ma le tātou nuu ma le tu malo ngā ngai fo maunga. Ia, whafteitele lava i lau whaaloalo ai mai se fo i o lau tautua i o tātou tangata i le nā i tūlangi ma le nā fo i atunu. Ia, whaftei sa vea. Tamu whai lava e mai le reality o tūlanga o tūte ma mata whaioi ma whawhitauli. Ia, a o ni fofofo o loo ngalue ele nganga o le lii. Ia awana i alo mo whanau a vea ele nei a vanua i. Mo le atua ili whawhitaitele lava i lau a whionga sa vea. Ia mo le tā vanua nei. O wawai fwoi lo ulangona i ui na tele ma pisi le
telo matawhai o ese lo ngalue ai. Ia awa waifu i tamu whai ala tu lunga li mowai asu. Ia se longo puia li ima tamu whai e vane atu I le pule la. Ia se tūlanga o ni fofo. I'm all about resolutions, and I'm sure that's your, objective as well. And the people of Samoa that wanted to come in together with the same heart and the same mindset. Ia tātou lima whātas. O le talo fo I maleanganga maulano le awa ia lau puata ma whainga. Pa ia lau whainga luenga tatofia le atua I sunga I whawhiangainga. Ia whaielo o leo whātau wa. Ia au ngani e tuai. Ia tātou tutu whātas. Tātou lima whātas. Tātou ngā nunue whātas. O whānau wa tātou. Alo ma whānau o se o tātou tunu o lo motu mai mane taula. O tuku mai e. Ia o pēlenga I ainga. Ia mai se fo I lātou. Tele lavo le teimi sa vea. Ia pe tupu atuloa se whawhitaunu I na iano ma whanau. Ia pe e whātutua na I pe tele lava I na lafo le ululo le la au I na iano ma whanau. Ai a silisila ia I tūlanga o whawhitaunu o lo iai. Tele ia I lo uia tai tonunga malau wa ai e tele ni whawhitaunu. To I titi lava values 4%. I le iwa 4%. Ia o lo whapena o na la lafi e tutua employers o le lato mata whaioi wa lapi. Wa le whatinoina. Ia ai na o whapai at whapena te loa. Le si ua vai aso lumatu. Ia o le ato I la langa ile ta whala I nei so so. Ia ai avene nei a vanoa I momoli e tuaili whafte tele lau fionga. Ia mai se ia le tamaitai pule ia manu. Ia mole so tai mai fo. Ia fa momole tui lo faanga I sunga I whawhiangainga. So se whatawhai taulanga. Ia mai se le paia o le au te talo. Ia I le tino ke riso au whawtai lau tō te talo. Ia whawtai tātou ngā ruenga whai whātasi. Ia manu te le ina. Ia le tālai fo I o pale tāpua I le aso a tai au anu malimana le upo le atua. Ia awa le tō matangina wa nganga mo le langi. Ia mawalo soifua lau le nei lau wa fionga sa vea po lau fitalenga so alo. Ia mawapea le ola malimalosi. Ia awa le au na ina o le paia se tātou nunu. Atunu manuia fo I le pe a maua mai le fionga le pāle mia. Lau fionga le lauli le mali e toa. Ia mai se ia le sunga fo I le minsta o ngā ruenga whawai taimi lau fionga ata Ryan. Ia mai se le paia o le kāpeneta ma le painga malo. Ia o tau lava ni filifili e le atua o ai lava o le upala fiong paia le atua o tai lava o filifili. Ia o filifilinga na mai le atua. Ia tātou te nuti mea whātasi ei malima. Ia wale manuia o Samoa. Ia maua le ola malosi mo le atua lo whaanga. Ia isa o e kālisia pele. Le Yesu le matulimanu, Jesus is the cornerstone ministry. Ia le ngata sunga si prestene ia matautia I Samoa. Ia malevasenga o whaiwhiau ma te akona mto ina. Ia sunga ia avia. Ia malevatua ia Salona. Mai se foi sunga ia Josefa. Malevatua ia Maria. Ia one in Otara and one in Manukau. Leo te talai nisi o tato lalai na. Ia sunga ia Charlie. Malevatua ia Ano. Ia tato lalai moi. Ia whapirpa ia o le tato tino ke riso I mele pone nei le headquarters. Ia mātou te au na pea. Ia no manu. Talo mon manuia o Samoa mauna tupulanga. Ia e maise le lau tele o I tātou. Ia fo I le vi inga I le atua o na swafa Yesu. Alo vavtai o leo ua pau le suga I lau suga le whawhengainga. Reverend Soalo o le lupe whaalele le tātou aiga ma le nei nuu ma le itu malo. O le ale pule la a tāte tutu ai. A le a fo I le tō o tāte wha o ngā ina I le vānu nofo o Samoa ma le ngangana peritania ma le o le fue ma le tō e le ma la ese ina. O tamo le whale pou whai sula mai ma le lawa I la lokava. Ia whapena fo I ia le mauta ma le malaya e filongia wale I tu malo atoa. Aonge tō wha le I tu malo e utu wanganga. A wā la lokava whapea fo I le whale pou whai sula mai ma le mauta I finau. Ona u whapea lea folau I langi mā. Whapea nā fo I ona e folau I ulu matangi.
ia utu pupuina le tō whapaia mai le langi. Tā te whelo i pēr ma whaafua lo le soifua. O lofa nā, o lofa nei mātou te momoe. Tā te whelo i le vai asa fau. Tai atu i eile soifua. Ai whaasuifua ia mo le te mnei. Soifua me manuia. Soifua. Ia le nā Samoa ua tāwalunga atuai le talanoanga. Ma le uso a whaife au. Ia le sunga ia Reverend So'alo, Freddie So'alo. Mai Melbourne, Australia. Ia, mau tau whaafonga le ngā ruenga lo whaatino nei. Pastoral care. Tau tala so'o lava i le manta upu le nei. Ono le alofa ma le whaatna nau atu ia te utau. O uso matua whaafine e malanga mai Samoa i lalo le polo kalambe le nei. O le RSC, le uto whaafonga iai. A mata mai lava le recruitment process ma selection process mai Samoa i le whai ma se tau ane ai. E le ngātai le nā, e te tau ai o na avea o se tiute tau ave tau au whai e collective consensus responsibility nu umawhio anga pulenga manua li ima whai pule. Whai sea o ingo lea wali ima le whanau lea le nu umale i tu malo au le i tu ua lau whanua me le ele o Samoa. Ia, e esea le wha mata mole mai i o le wha puna le pusi ai moa. Nā na tu ua lava, malilo atu le tino le va ai. Tau nuu i lau whanua me ele o isi atu nuu o le lalulangi. New Zealand, Australia, tuila manua, po whea lava o lo i ainga luenga whaavai teimi. Sui loa malea winga, malea mi o le pusi. Nā mua alenga sui fua. Ina ua sui le si o manga wa e iai. O i le tu la i mai ei whaafita auli. Tolu. Leo o tātou tilo ne iai, tō tele leo whainga ruenga. Aia, tō ei titi, coordinators, mari i ofisa la tō te vaaia. E le mawhai o na vaaia se tangata tō tasi, ia tangata tō lua se lau. Ai, tai fia se lau maila, e malanga ai, i le vai aso e siaki, uma nei wha ato anga ese ese. Loro winga e tu ualo a inga i au kilani. A e alu e asi ia nā tei teimis i o atu i Papakura po whea lava pe a ngā ia tu fo i lalo i Napier Hastings. O lono winga le māsina atoa e te alu ese atoa i matu ualo uto wai. We're talking about resources. We're talking about resolutions. We're talking about fairness. We're talking about safety of our people. Le ala foi la le ta ua i te le. Le a fio atu la ua fionga le li parimia. O oe le ta mao le atunu. Ma le min staul matanga luenga. Ua e alu e asi lau whanau. Ese le ta ua le nāmea. A le uioa i. Ma fe ei ma ope ni taifau le tō tele o nisi o rauri ia. La le atou fe au. Tau se sila mwhaafonga mai le ta ua tele o le ngā luenga le nā alwa ingi malanga atu le fionga le parimia. Ai le ialu foi. Ma whaate atu na olona whata watu whaafonga le atunu. Ele eise mea sa ele ai ma alu na ona ia. E whaile ma fau o le tama o le atunu. E ilana tō wha. Se laupu sa apa i lesi lima. Sa laupu sa tuna ma pusa moa i lesi lima. Ea, e tali e le sua. Ale au whai ngā luenga. Talo whai le ngorna sa o whamatalaina le lava yaso i ontua. What a beautiful thing to see. The Prime Minister finally gets to see our people on RSE, their living conditions, the living arrangements, the working conditions, their health and safety, their social needs, and a sense of belonging and feeling important. Why? A lea waluatu le pale mia. E a apa atu ma whaata alofa atu, ma fusi atu, ma opo atu, ma ofo alofa atu. Ua whaata ua ina lo langona, ua amana ia oe, ua fio mailita mao le atunu. Ia tāpuni la ia leo le ngutu le meo le tangata le e solo vatu le whaafonga le atunu, ma ti ngā ma eru. Ma manongi le anga solo atuai le mea. Ile ai ia valea fua i ti ute whaale ta mao le atunu e malanga ai. A malanga fo i tupe o le malo o umana pasia.
Pe sau le private jet, wa umana pasi al kapeneta. Eo, so ia tau te loto leanga. Wa wawangi loa tu i tau mata, au tau ia le media propaganda lea le chapipi le whanga e abuse ai ma. Lea tunu, ma abuse ai le malo, abuse ai fo i. Ma tala mata ngai la lafo mai. Ia le na, ia le o sebe le leila tau whalongo mai, o tali atu. E whaafeto ai mea whawhau ma mea ele lea o le loto leanga, ma le loto ua le le. Ia le na, la tātou se i tāle tātou pese. E wawai i ai ia foe. Ia ma whaamanuia atu ai le sunga le whaafia ngainga, le uso pele, Reverend Freddie Soalo. Whapea foe le uso ia junior leana ngai mai lunga o le tātou pola kalame. Foe mai, tāua lunga, le TANOA AVA, i le so ma moto ai loa ma le tātou wangta. Pepe sai lo vai sa tu fo I lo lima lo fitia ele timu le fale o si o ainga ma se toto le la male masina e tu o le langi ua le toe waia le ai se tau masina e pule le atua le uma sai fo I atu Samoa o mana o le aele au noa o se fale mo lau whanau malo ainga lau iti lea ua tau lau ua tino mai nai o mo o ngā a ole nei ua e sola ta inu ngata le nei pu ua sili le o ona e ma e se aua e alu ai le ai se tala se ngana mai tu ua se me male whanau le ainga ua whaabawau ua le no foia le no foa le lupe ua le loa ala mai e se I tātou tala noa e ma ea e le ngala ore o mato moto ai sau mala e atia e talo faya e le nasa I whawhangu ia oe a olo o e moe Tamo e solo maalanga I le ponisa lama upu ua ese lava lo utina Fiu tupu ua tali a ese talo fa watuai te lawe a
wau a me mai ona ele ele au tou mau ya tu ni ese ye o vai se e fa ma fa na le tui o le oti wai ya tatala le mafutanga mafana ua afu ile ie tala tala me ma ese aua e alumu ai le ai se tala se inge na mai tu ua se de male fanau le ainga ua whaavau ua le no foia le no foa le lupe ua le loa ala mai e se i tātou tala noa e ma ea e le ngala oe yo mātou loto Samoa, whawhetai le whaa toa. Nalo le alo whai le whanau e ui lava i nā lolo o si au whinau. Me mai ata o toi nā mao a ole atua e pule au au e ai le toe tu mamalu molo nanu a awhitai tele e pikopo pe sau wha apea e apa ia pele Samoa maa inga uma le alofa e pei o wai e tele le atua o le poto ma le tamao a inga na te wha manui ai lo tau tinga Ua malie o le papa i ta ua malie le papa i ngala ngala Me ma e se aua e alumu ai Le ai se tala se inge na mai se de male whanau le ainga ua whaavau vau ua le no foia le no foa le lupe ua le loa ala mai e se i tātou tala noa e ma ea e le ngala oe Whoa.
Ea le loto I whatu nganga Ua malanga tu I le nai tu o le veli Ua salvia mai e le whaola Se tō whaina me mai Ia manuia la 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 E ma e se aua e alu ai Le ai se tala se e na mai Tu ua se le male whanau Te ainga ua whaawau wau Ua le ngofo ia le ngofo le lupe ua le loa Ala mai e se I tātou tala noa Me ma ea e le ngala oe Yo mātou loto e Pea le nā whawhiwhianga mai le uso ia vaiangi, sua mai le awhiwanga o sale longa. O te watu te tāla I le nuu lea, le awhiwanga whare fia ma le whare sala whai. O la I titia le li I le masalo pe valu o na tausanga. Ia e mātango fie, ia le si ufonga, ia me se fo I tasi le ainga sa sulu ia I le tele o whai fe aua le kale si a Yesu Keriso la po io a songatai, le mauta o sua masiona wharetua. Le ali I o vaiangi ma le teine o longo tae au, ia ma le tō tele o tō wal tō tele fo I o le fo I whare whanau. Ia e malo whaftai le tāleni o lo so solo la vailunga o whaamanuianga le atua e maua I tātou, mai o tātou mātua wal tō ino sua. Ia, tasi fo I leo le lei o le musika a le warota I sa le longa. Ia, o avea I o le sunga. Ia, papali I Tomasi Ieu o le epikopo o le nawa I taimi. Tele I o tausanga utuna I tuai. Mori I tuai le. Alo whaanga ma whaamrianga. Ia tātou mālo ia sa tātou whaafsanga I ma lau dua whasiri whai dunga o le porkalabe o le TANOA AVA I le so a le tātou sa vea. Ia, e te mauai ma le sao. Whaaftai fo ia I lātou sa mafuta mai dunga o le tātou apio fōlinga. Tunu mawhono ela matai, mālo le soi whamanuia ma autou malawa whamanui atu. I le iati na e o lo whaatino nei o le sunga le ataua ma I lātou ma le whaltua I le Sili Eco Farms. Tawhatafa atua le tātou li tio mo e fwoi le lātou talo ma le lātou a tāmbu ia me se fwoi o le pia o le ai ese ufi. Ia whapena fwoi le whaltua ia alavina sua ia ma le taro market ina I o tara, telefo I le ulu tunu o lo ia ina, ia ma isi fo I tau mafa le tunu ma le pepa esi, ma lo o la vina, ia whape fo I le au whainga wenga. Patalo fatu le tinapele, ia tapu I tea, ia whape fo I le tama, ia tuiali I sofa, ma le whanau ma le ainga I ina takapuna in offshore, whape moe o lo mawhanawhana o lua, molo lua mauta, ia ta ui le leifo I tino langa ua whairasi matua ma ini o lewe, malulu I le leiva I taimi o le tau malulu. Ia, le nā, luia tele le sapati le aso ataiao o le ngalo le tātou siva le nai le vai aso lea, wheilo I le tātou wa inga. Le ngoa matua, ia ale, taua mō ale, o le numera ivas fulma limba,
Browns Road I Manurewa. Le netball courts at Browns Road in Manurewa tali tu laiono talal faitoa fa ili malie o le Oats Band fa vifia I ma le atou save I na mo oe luas fulu tala le ulufale o tatou ainga wome masani o le BYO bring your own tisa ufuma maia se afo I se finga o se si cavalo ai sa ue ma mai la finga What is so vidi mai se vakusisi finge ki alma ave o le la vai Yo talo le suanga le vatele tatu talie mata walunga I fo le tatu por kalame I le nei fo I asto nai ia mo le silafia le tunu masalo pe toe tonu lava asto nai ia le tatu tau mawai lea o iai fo isi ngā luenga o tofi iai mo le anga I lumanai ia ai le mwhai lava na whaangaloina le nei au o nanga le Radio Samoa sa tautu ai ma avea mo tatu ainga e whasoa tuai I lea tunu I so se fola ma so se panta upu ia a lea longo pui ali I pea ia lo tatu an tunu ia ma le mamalu o Samoa e tau mulibuli ale a tau se vea mai le ngā ngai fo whaiva mai lea sunga fuose I o lea sfarele ia ma le TANOA AVA e lea stonai watch this space ia whaale lei a tini ai le tatu ngā luenga mai le e whaangata ina I fo I le tautua mo le mamalu o le atunu walawa fo I leo o lewa fo kausanga o kako mafuka ai le mawhai o na whaangalo ina ai o na sai mai pia tātou te sāwa vali a se I tau le I unga ia matau alunga atu ai ia le au nanga male tautua Emma Jane Lawson talofa lava lofa atu mo oe ma le tina matua ia vai tupu ia mautou ubala vai lunga le tātou Facebook page tufa le tātou Polkalambe ma le tātou YouTube channel na I ta mā mātutua ma tina mātua au mua ave ma au auna whatalofa atu le atau sevea ia te olua ma le whanau ia maise foi ia nisi o tātou ta mam tina mātutua lo whatau tulia I mauta ngase ia angale atu le atua whamangalo se leo le deiva yaso ia maise foi le dei yaso na le I kai uma tātou mata upu ta ufia talanoa ia I alanga ta ua whatalanoanga I na whainei le mea ta ua le la kapi Samoa ua ua wha vai leisi mea te le talana tau te fiua I ne tai kia le kamalo ia au kou sa le makombea whea kua a kamalia ma la auli maru and it frustrated you so much. I can see the frustration through the eyes and the words of these propaganda media of Tula Epa and HRPP. They're so angry, mad, and crazy, and their seemingly mad behavior is funny to look at. Ala tatu o su ele pese le a tau se vea. Ya, e wha manuvia tuai I ate. Oi, angalo se leo leo auna, pese le I a taua, e mana tua pea oi. Tātou te tau mā mai ai, I le nei aso tonai.